And no, so be na omeka ho ani ni dwumade ni mom Malik Adai oba fidie mu ha na nsan mu ho kakra ni e be bon komo bi na wasan ba bi emfiri se bibi fufuro bi asa fifire and no, so be na omeka ho ani ni dwumade ni mom Malik Adai oba fidie mu ha na nsan mu ho kakra ni e be bon komo bi na wasan ba bi emfiri se bibi fufuro bi asa fifire chiri Debi aya na meta ka asem we kire ye se court di asem a yetimi di afekura ne enka asem no wiye e wo ma na danse ni bia beka bibi fufuro e wo ma we si da bi me na me na meka me sa aboa court behwe ni watie ni nyina kosi se obebua ama afadu wo de wo ma asem ba asumdwe beba sa pepepe e na ye ye no hanti yenko yentie Malik se ene e de no de baaye Malik Night to say, but I say, Kala not so pow. Ooh, why a fresh part? Now, tell me to me, who do to me, mammy? Okay. What come on, oh, so I'm so much hood, name, woman. I just say, okay. Do be any more, be any, but be no be so be who I adore. How you know? Do me do name me. Okay, Malik, boy, and come, be an ene. A day di kan obi ehunu wo so there was sem ni mu nyina na de afre kiraba na fe yenko madam say pacho median Malik is ade pacho me ye dentuani ba okay ba me no ye tim e wo breman nkontwuma when me no me training at the age of 5 me pacho the team na say me call denchira that was 2019 okay 2019 I'm patching. Okay. Me quite no na mo give be me etie and perfect Joyce by again no otwimi di 4,000 Joyce guys otwimi di 4,000 eh then otwi di 4,000 ba me na etie afi de me ko hu afi de o se on ye de on pe me bie won so no waje 4,000 edio nya botere Oye den na hu Joyce hu no what to say won ne ka ko si say na ye den na 4,000 Ghana and is kan won den pa e do kre me ko adwuma akra na jam ye ko chia no okay hu chia no ye den na say ne pe e bi a Joyce me hu no oh kire ye ho ne kakra Joyce ni de chene say me chia say the pair ma me no e kasa ma bi ya de e fire okay Actually, no, you 4,000. Na me no, me booking hearts. When are they? Na me booking out that time no. Okay. And I made it. And I'm because she gave before say pieces maguto. Tobo 4,000 and name mupa girls you better 4,000 I could do be. I then madam I know there what do you there man ko where di no Anna because she Malik patience maguto no Malik see me me say 4,000 the entire mommy be some person me hunu ne say ene sika ho den e bia 4,000 me de man say on fa kwaya shop okay o je ne kaka ka afei na wo kire no na kwata na manya booking at pass serious pa na me pass it through pain pa that time now feel say booking at ne say ya bia te say papa obi wu say bia uwo ba na wo so no u bi di support that be inside ba kwa say obi do ho ngo ga de ba u bi de say akwa say your heart no yeah say as like obi scan dey show me no moja e bi inside pa ade bia is serious okay ade bia feeling it to say ye dey na wu ya na feel say ho ye basa ho ye hye ana wanu mato ana o ma na yo say pie no wa pie ma ye o ya say de obi di abom oh enye just say enye sabe na wo di aduane be broken at the time no crap no just say udi kwakwa na onu kwakwa ato da wanu sa abo as we di as we need o ma 20 enu mu no ana me be share pictures maguto na ja obe kokro me na sana minim sana ona na ja obe kumi kura hey where kind from Pine to the fire huh o dey a fire
abusia wa wanya broken heart pe no mpacho ma yehu say the feeling is it here obi o say de na te say de wo di sekan hwemi aksha kuma na wa kuma etwa mienu a ebebo de na mo di two sa two we inside no me share patience no ja ko say me no like me twa ho one pe nti sa ntwa ho one no na me de me say sa ba no omo ame oni ntwa ho one wo hefa ntwa ho sen de ntwa ho say ko ntwa ho say I me no ba me ntwa ho me no ba go dem ba ko bi so I don't know ntwa ho ba ko because one ko say one to bi na ana de wan children in fact be ho bone sa jo say me de to bi na me de no che me re all right nti ko say yes I don't ana mo so no omo ame ana me no ba ha say nti ba be di 4 months sa ntwa ho one no akofa nyinsen ati free misi mi nsa ati free sa nti me call no na ntwa ho one no me ba cho one no e wo mu say because we say yetimi ma 6 divided by 2 what I say enti one no one there but who ko mu say e wo one no ntwa ho 1:1 ntwa ho ne de ntwa ho ro ana se o twa ho da bi uko ba ko na ko mienu na ko miensa mother when you dey person be for about there hi no for quite say you strong but quite say what you do no mother me hear that me say omo me hear that me twi me sa na ko fa nyin say na wa 4 in 1 dey fa nyin say so me number that time no it the call and me the quote say girl na we dey here you girl no is on mo ti betie in fact me confuse say enka me de me ko akọhwe no nanka me de ole na kwan nya de ole ni nya de aba o ba bia o ka wo no abehwe ma de me ko ya so ole ma me eta ko ma wale o de oba na kuma ware oba wo nyemo no wo na ko mo awale ama obi so aba betu ni tinsa enta ko ma wale ti me tie no in fact I say me pa me come to asa for almost be 2 years only wine na ko san to ko no ne get ne bush sa ko say satam no se ge hunya na oko hunya no why dey odwane ohun wa no wadwane obi a wa bo amane so no wanyi nsen no ono mo de wanka obi da be ka tire me nti okay njako esa no in fact be chuma so anam hwahwa nso we nye de ntaso na me no de uchaso okay pe mba bitina ndi get no we no sa get ko awale na ase no 5 months ana ode ko we in fact sabon e na already wo obi a already oni nyasa pa onu say oba ho 5 months na why say obata me chan isi na 5 months isi e okay nti bema foforo ni hu no hu say 5 months be oba na wo awo no say da bi no oba ho 5 months njako so oni already o kan so on fa akwanu apade yen de nkoma no emma me call no me call no akwa sa according to obisafo no omo ka kire me say boy no ma me aba efi o no say me ma hye oba no yin say ma me dwane am say da bi na wo dwane ya na wa nwane me nwane okay nti one omo de ma de bra me sa me first born ene de zaka ma de nti omo de akra ne bre wo ye den wo kan oba na is ko for fight aba boy no any girl no entem ama sa wore de egu eti me hu oba na so oba no say why basa dey say no tari na dey atete man say me sure how na oba no si bi wo mu na am wa nti me yen say on so dey say don so on dey wakofa ba ma kam dey say dey fu ma tu fa ade no important say ade no important say why we dey come no enti me yen no me sure so ya na data na kwa no be 1 year okay osha onimi so na say wo say wo ya na kwaje na ede na 1 year no odu 1 year no onimu say na me ka say ha man ka say wo ya kwaje sa kwa say me tum manso che okay ana o man ka say ede ba say I say I oba 5 months okay njaje ne de me de benyi member nti ba no me nya akra na 1 year
It is 1 year no na kwa no de woni me. Okay. It is me so aja sometimes na obi so eti ewo mampanga si na woni obi ti de e den na oba o no wa o cafe say ma twa man so na me ye de me nya akra no nti se me ye de me twa no bo na wo fa ha na me fa fro okay nti fa fro no na me ye de be nya ba no nti nya me ba na ye se me de me fa sa oba na o de me awo no ye de me fa on kan me ho na se ne wonso be mo obi so broken heart because ono so hia no wa hye ne boso ne betena na obi a watwu wadi akono de baba na wo gya wo yire no akofa wo yire dada no want to say we no menye no enwo na we na me de menye no enwo ba we na kon so wo hia okay ana kwa say bia homgo no so no honya Baby, like I come akoma papa o. Me pe. So we are very good. It's acquire say we me no ne de me acquire say me de acquire aba we no so me de me acquire de be me. Okay. Na but my when year so okay. So the be uncle say. Okay. Nti wo je patients ma wo to back. Yeah. Ele ne ba no. Nti dey asem na ka chege back no. But the buy no come so we issue no say na aba. Ya dia o fra mu mienu nyina ya dia nka sesen kai de eba ba se ko se eba no so ya de anya aba obi so empo akwa no so okay so this ya ko se no so no de oba yin so ene na awo akwa no so onime tu de ba ya nye de yenye omo sa ga se nchina onye de oncha se na wa nka obeti ase se ni de me no na me ya we so onye so ti wo share da se obegja no o da bi ono ko se na ko na se wa nka wo betena wo na oba no aba se oba ma na me ne wo ye no ma ko hu no kwa ne singlet mi nya tutu to kro de mi ra me sre o de me ba na ba nti no ya nye no na wo beti ase maleke me no ka meji akra na ba na ka wi na ahwe no ba ka so oni me na se den ko fo ko je omo ma de omo ma bre omo yere no e mo hwe omo ba ka no like woni obi na oni me nti se me de me di we ni e ba na ono no beta ne ba ho so no ne ba so as you so ono no be ne ba na mi nya ye de ka bu mu ye de ne hwe akra no ti ne na so we na on we no so de oko na ja de na wo ye de se ka se memetri mo de oh de yes memetri mo utri mo de papa na wanya breaking heart na wanya obi obeje o de to aso yenko nti ye den eti me di we ni buy na betena asumdwem for almost be 6 years betena mo ba kon so di kan buy you know e buy no sa say we ni buy after they say me fia na de you say boys so kwa na de omoje no eko woji patience bi mo no after they kwa they say oba send me bibiri ama me woni fia na so wo twam sa wo fire sa hey ema wo ni say ba ko buy ema me share o sa nyin say for onye sense kan one okay you know ko premature me take am say get one minute there e man do like they do kind like patience ma me no na yes agene man hey okay it is say when the patients will say as a time now or second one no na one will say me no but say you know I would train ma wo me okay e dey na see sisi no dey e say my third boy as this year can one dey no we oh okay we sisi no my third boy no sisi no no what mampon asi as come from ya ni say na no o me chen me na me no me hwe me say okay if you offer man na kwa say o mo no ya na o mo ta ekokun e fa ibun nti akwa say e ho no akwa bi koto ma ho mu ewi okay you want to munti na ma ho na if you know o say dey you see no say dey e do waste e gu na you see no
nti e she mu waste nti me no akoye no na ayema wo nti so koye de mabola ka naga odeko ana on so disi nti fefo man kuni ana omno kuni nti na ko na me no na mo de mba na omnya ne kuno oba pinfo omnya ne kuno me baje omno koye de akuma ama me ko de for 1 week nti mba no I just say, or the me say, which one ye, the ya would be too free as one upon all. Sometimes when you know when you may say, no, bear 4 months. Maybe a busia be enough fair and Wabatunko moya dear. Main church that say me when that's here say. Malik and come my word, dear no, and you know, so I have been was sure. Anna, Okoshia, wo baby, a money broken heart, mano. And then you church them. If it's also what is broken heart, was a broken heart is a process whereby your heart is being cut by somebody. Yes. What I say? When your heart is being cut by somebody, a broken heart. What I say? And when you be, to when you be, no, the best your baby, a friend of patience, mauto, and a patience, and then a fair for so called one until a 4 in 1. What I say? 1 pen will come 4. And then you say by I feel one patience be say yeah day or go be say the patience am out there. Not say anyhow. Me you say na then you didn't matter there. Or 2 months one na patience then a ban of brain back. Now kurana 1 year. And no a buy and no so new bath for be net here. And away any day. Umani broken heart, but I don't know. Baba and a coy. And no more behind broken heart. And no sanfa patience and then it's nine. One and now won't quadano miensa. Patience no aquadano was a back from my camino. Na third boy, and one by some mobana de quadani gani and no de can bar. Ya, ye can't say no man near chassis benya patience. Actually, na be before for us, ya. Ogusu bonchire mu ye enti sadie uhu se all kana sem no e sa pepepe e na mamwa no te se eto a ya moa me de ama won yenko enti fight the buy no me ko dem mampon ya o mo ti betum for 1 week tama like o ma mbe no me 2000 I was it okay o then na ko dem I don't know get ana what me rekunu na get kasa mu e de me ka ana kasa na obi a o de me ka de I know how to be yeah. I'm not gonna in some soon room. Say, me put here, Macama will be there. Ate be said, what make cat. My soon sounds what society and your other blooming. Now, one men can be paid because one on my Yamoba. I need the fact I am that I was about the so bon camino can me piaco na get sound charming a book is be pa me two hey and another ya so me ko na body o boy you to know how a hole and I see nti me pa can back door ana on pa front door nti on be shame oh get now no so na on mo wadi mu chemi okay na me face see sana putabo no geji wo yam me so jira kan say me pika no echi okay nti no oto ye no e bo no bo me sa afra me yam oh kafra nti ona kwese me de me de abufuse de ko bo so mako na we de ono da ma o de ono tito ye na ja me ko adwuma okay mba na almost chime tum say waboroba okay ye we ni say patience every asokore mampon call ye no DNS unim baby owo utu anamon korhe no crowd so wo kohen DNS the pacho ya chibutum okoye no ana sa ati ya chibutum no amebeli we say wens yompo wono ni ntokwa woje kuma no no go for boy for kra ha do you for that boy for and patients or mental problem le menim say jimi se kwara se mun ko fa menim je ko sa or me fight na army no makoma no am dem no when see for 1 week my force say catch up for na o mbeli one more until we were so me for that so akofo bi fro the tama me no ko say ba me call
omo fi ono me hwe no me hu no okay enti say no ukọ omo fi ho no oni ho unim ba bia wo unim ba bia wo enti no achi no obae no me no asobo awi na wo de wo ko ba 1000 times so no be so akwa say me ba se ne yam mo di mo jafa na oh dabi but wo don wo ya don do me ma enye ono na wo ma de se ne nka wo ma de wo do ma wo manko akwa say de ma no be me nchen akwa kan say first one no ma so no me de akwa no na ma nya chance oh me ho nsa na ko chance bia okay nti wo ko san ba biem sa aha no sese oba no ana me de me no kan me kan ma bia ko da bu ana ya so eto ya na woni ne kan se ne tim ko da din sa no kete oba no ana me no me kan say the SC money 1 because one me no anyim you be ya we g me pese in fact me no me pese baby to the simple the SC me kan we e bia man ko for problem bia to the SC money 5 okay ana ono kwa boy e pama cho de wati onye bi na me onye bi ma de mate o de yenhwe akra no se da bia butuma awo apo ana oba okay pay should be abi okay eti nchen nya na me show owe ye no e ka bo nya me tuae o ti me nchen wo nya 8 months me no ko ese me ba din sabet na nchen je because na say wa wo se me dem ma mani ko woni Inti wa ko ni akwa no wo mo pictures me wo akwa picture ba me picture only patience picture ba wo akwa ni picture picture okay stylish my pictures ni bi wo ho na ye behu because asama o kan no emu awram oba etwi just otwi udi we condemn what is it crowd no ko na waba no oba o se me na me do me enko ba bia unti woni oba nini oh abusia Nhyira 104.5 live on Facebook, YouTube ni Nhyira TV Adamu ewa Adom TV ba ma ya wukuni Malik we enya basintale we Malik Adai ene ne ba ana chese wonum da so kama nti we de he no second born na we last one muka echire ni last born woni we no de ne call esa ba we na no wonyem na ko ba ye na pachan nti uba wutu ni din say pachan they say we na sakore say me no me say de oye no nya na adwene no family no ana e man pressure say onye sa okay because nansi ya me de penifo akọ if you akọ obufi ono mo me ko get them ma me say me ne ba henwe girl ne maame say ne ba nwe tama mo de tu na scan ball no akwa say machine for 3 months no na bon kan na me no where they receipt them we go ni akwa hospital no just we are responsible akwa no de hospital na ada no maame ne say akwa ne nya oba na mpocho de omfa efie na omfum no ento so na o de obi ehu the kind of nyabotre aha no ansa na ambulance be ye de obekon mu be de chobo kakransa abusia mesra mo stylish o si efie bi menim so de fie de ka mo wonum mo de mo fa fie no fie beti omo sa to so na ye hwe abusia bi se ye mi sei na wo ska kaka ska bi papa okay efie ye yeah, pa because requires like me for pay money and my God is no answer be outside okay US Canada na go on mo but the last time I'm bad yeah me can on for if you ento so because if na obi nim sa nko fufuo no ya kan masem girl no me can say last 4 days ya o sinka o nkwa beba o kata me say o de me say niska no for nkwa no when ne kasa 4 days ago and also sending sika no fan kwara no fa enkwara mra mam sanso send no 500 Ghana cedis because one my penalty check because I come about my book out make be 2005 friends I confirm friends
ha what kwaso for nyina kwaso for nyina senka e beti be a wona ka ba dem no one me enkra no maka de odi onko ba bi my tibia fa ba bia what say de mame ebe na o mame de say stylish ye betimi anya o mame no na ye ne no akasa on fanto so ba me ya o so on fanto da bi on ka so on fanto so o se omugusu a wo mo ye okay woni Naomi aye okay mame nko Naomi ho na me Naomi nkasa now mame me ma wa ha o mo akwa ba eba obadwumadi so yeah, no, mama. Now what to say? I'm here to know you. But you in Malik. Yo, patience, ma wutra wo boni din wo dia no. But to me ya kumano. Enkoma wo boye nyina ne se patience wa fa no woni na wo baako mienu miensa na miensa na wo baako akoda baako afirim miensa na wo mu no ewo ma anu wadwane afiri ne nchen na wokọ ewo ma anu aba sese wa boka 2500 Ghana asofo agibi akonfo agibi opesu ohunu ba bi a patience ne ne ma ne wo na anu ya no boye nchire mu patience we me tato say patience when you maintain. You know, you need to go back or close. What's it say? When idea. What I told money in church and mukaka. Now, Mamma, as someone who did a winning fat Malik, any patience, I say me who, boy in Chilamu. If I talk of time in me, sir. Male to me na ya to go back na wani mini ano ekentuna na wamon plati amu no wan kome mami eni mana kame tapeni an ko jete sense free e mami mo ensam omo kempna ho entai me mami ni mo hwe me papa ni mo hwe na ejele no male to no de no tu kwa ko tomasi omu kodi ho no emre kakra na bulonia peti amale kidi menu anu sa mu mami enya bete anu na ti male kidi no mini patience enyi nsan ba ya no obuna ma patience nya mutuli nya na otumi enu ana wo ye mu de akwan ko se ma ti mu ntuni lati no anyeye abofra no me bisa o say wo say Maliki na wo bru patience wo bu nana le patan wo bu no taba kumpo de mani wo bu na di aba bu bon yem na mi dite na obi ama na ban oh fellow say we no udum akwai say patience na nya mo family udum wono wuti dem cha oh fa kam udem kam mon fa ekuro mon fa wabu udi ababru patience ebra wonyem no oh there be did you beat her? No now you're there. No, I didn't. What did you no won tip ma sia se bi o to dem cha tire hu se bia me no wa wase na wo ho bi e mo tie ma ni pa ma udi ababru no akwai say otam 1005 me no na me pia me nan me pia okay otam 1005 e ko twen empra wo sa ekono so e wo sa de ja no bia me no me pia what na so me say ti eno na ma wo no wo fa ka me wo ko say washroom sem ngale una wo ko e de me twen say ka wo sa so beba sa so wo fa me so ko ya what am 1005 ko ya na obi san so e de esen wo so wo ko to so so wo so awen I was diner out with them all the jam me ko so me ba now me ba wo no wo de ko adwaye na waka adwaye ho na wo ti me ma no me fa wo bai me we are so because na che wono mo wona me ko na me expect say once be ba fa me ma chance ya semo ba ya get the bag me akwa no ni bibia sika me no me ye ma say fire aduma because me no Petra. Okay. Bitin come to ka wo de ya kanka. Na oton paboa ma kwazi. Enti sa bre na wo pra no ye de na kokko che ne so wo she be ma bi dem.
Enti wana obro no. Aha, my friends yeah dey buy bebo me hwe me an tama me moto me no. Ana me call no say me call am na dey. Awoka. Because one me no boni. I want me person me na wo. Me call here no na say me call here ko bo apunu. By dey na hu ba bi owo. Say me no so do okaka no me no kwese bi dey ekono me no yana me call am kwatan. Okay. Tu ni ba bi owo. Me dey owo bi a. Okay. Ko here ko bo apunu na say obi so sene so a Udi wani huye. Mani huye bako se gani ya fast ebe tu epinachi. No more yesterday. Mami sana na money me so me mpese beti eti na me de agro jeje what meba Naomi Amen. Asema woke what say dia ebro ye hu asem ne de wodi tum na ampasa ne we prama patients atam ne 1500 edi gane. Pastor, I know the meaning. When bibia ude o ya re se me na me ye de me hwe unia ba meba o ya re na Naomi o dan ka on fo kan se on fi no chobo o de so na Naomi say no me pese bi bisa won sampa miensa waka say wo be fa patients ne betere kumase ewa abra na umame no papa umame no enim eti umame ahunu da se patients we firi ho abetena be ma so we ahunu da for 6 years omunim chobo na wodi san fani de no ko kumase ansa na me mame no papa no se wo kumase ho no se wo mo hunu ya de na afei na ekuro na ni awai se wo ne be ma na ti ana me boa now Nhyira FM. Naomi now stylish shahoma no e why father kwere so mukuta ajumbani mo bad mentality 8500 no send man no da bay last 4 days ya that was Sunday okay because na me friend na odina so boni onena na we say gay wa exhausted so much meba evangelist degraft are there. Hello evangelist degraft are there on mobi ho okay big mama yan kwai na baby edru bulum amen asabro eni enyan etiesi alo breye se no nisem na dosu wishi mo enti o so mo na kuma bafo se aduma ye adwono so enyo udire enyo abotre no woso oja because oba na dia wo ye no ade ye ni da ho wa shada yeah eno dia ya pa because 4 days ya no masano 5 million what me age 500 asada no uwe so me frowa mfa bi na dia say wo nkran ma send 500 one thing say me fen kran to o kan say me say mus kan fa kran no fa me because one kan say tima there atranse adwen because you know you nipa just I was say the case na I say obi akonfo wi awfo no obi afa chire was me ho obi afo no said 100 cities am ko jema o bo po mo send 100 cities no then so I say te wa yeah sabe pepe no dey di no mami brain some okay said okay no yeah na me so nka me in a way no ne ni nua oba no in question sister nakasa na kenya oba no so na ke tie na no asem ka wa ba your friend a won fa yenti na me kasa no say bia obi a de na asem ba foforo wo wo de wasema bande wo ka say ye be fa no say ede meba wa ji say nya oba no so nanka ye ono so na no asem na fa ye re how I this year aye enyo mama na kusi okay my evangelist akwa ba mama say of England ba ni mala kwa so South Africa hello stylish Naomi no oni ahoma no so ba bia meaning ba bia wafa patience what's what they say mauto Naomi hello Mama
Now mama pine Naomi area ball na me tell Naomi. Now wait, me say patience ne mano aya Malik ma ananya ne ma. If I tell the ma that I born now on. Patience Malik niba. If I tell daddy. Now what was it? If I tell me what? Also Obia Ample. Also Obia Ample. Musu said, my son, I'm fearing. Mamma, go in front of some kind of family or money a delisa. No, be young. When you try Ample, neighbor. Oh, gracious God. Naomi. Amen. Dear Tina, would you not so I will cast a Malik? Ne baby any patience, my wuto, my enchilemu. If I tell the Baba from Akraba, I send a buy a son Jackson. Papa, about 2 patients between son and son is neighbor. Over 2 between son or me Papa Monte. Okay. And son or more fancy. Oh no, me Papa. Can Papa. Ah, and I did wasn't Quadania Mianza. If I tell Uncle Amian. Last 1 year, we're going to Congo. One my picture, one my receipt. Ah, 1 1 a tree who can on also near Malekeba. If I tell Daddy, live a power after. Yeah. What's he say? I will be here. I see Aqua. When you try to move fast, I what they say. Tama, when you first know, you say, or quiet, you say, I'm not local. So, I'm so, or better, say, I'm not better. Yeah, drink, what you know, yeah, but to break tears to me back. Naomi, patience or one unifa. I won't cross in Sana with Chilisa. What do you mean? What do you want? You know. Wana patience wo mu ye what ya say eye dani a wo ye nua ana ma meti ase de wo pe hunu ba bia wo to wo nua no nya na meto no na ya ba ma isi wa send ne 500 cedis nkwada na ba ade na kwase bo ma bia fasa wo wai ncha wo fa oh ni kunu chai me ba wo to bo wo ni kunu ncha wo fa ya frano a wonfa ya mpase ya di ni mfoni ni so beto so enti mu a mo ya busua mo de hie no eye de ya mo ni ba bi owo wo wai Naomi Mama patience wo wai patience if I come ni how de hen so no wo hen fa no wo Hello. Hello. Mitio me davo. Bia wonu aba mani me ba be ba to Malik wo de me ba. Wonu aba mani na bi obi di saade we eye no a. Anya wo de. Na wo fast. Anu nti kira ba bia patience wo. Won fa nkoda ne mra Malik ni ba ma kura wo kan ye Malik de na se wo se nkoda ne nya Malik ba de ne prove a. Won fa ne wo de. Sense wa no so wo ma no wa frɛ no. Nso kwa ne mra ne die ni. Adai. Ana se ne possible. Na se wo pote se nkwana ye ne dia. Ana wo de ejimi. One way test me ye. Ana oh. Said doctors in area. I said doctors very well with you. Oh, so we when you are on from okay. You know me out to what are trouble Naomi. Malik Obaha we can one and Prince Sasuoni. Ya di buoni ni die to ebo ase hwehwe nsem mu fi se obi tu mi ka ba ha ye nyina asem ni prekope tonto ya hwehwe asem mu abeduru ni die eye patience ma wuto bu apayo se be men wo be se da ebu ni kwase a ya wo ma mi ni mu di wona wo de to bo yesa wa akura wo ka se de wo sika se ni pro ba ko so mi ni ba ko so Naomi. Amen.
Naomi. Amen. Malek obetimi aye onu abema bi o. Ti aye odihie bi o. Sankoda no nya ne ma. Aye simple Malek. Enkoda no nya o ma. Titina na yi wani free nkoda no. Sinse de bia no waduru ha, no abeka, oba ifre no so pe wontimi nka ne ho nhye. No asa send sika de ama no. Aye sisem. Sister. That's a much. This is because one, the same year I saw to be out and by the because 1, 2, 3. I'm in now, me neighbor. Now, me who can be meet you. If I tell me, we are telling the brave. Then me as control. Me plana, me wadum ne la. Meba man sanda no o se o woni kunu nchen me se e wo fa he me plana na nka wo ka na nka oba ti ka me wo kuro we kuro ban na wo ka na sem so woni kunu nchen na kuro ban ya na no wo he ana oni mame me srawo me gidie maw maka me ka we ya kire wo ya ye bi pen wo bi ba hasa ne ba yira ye be ye hunu ba bi owo na wo mi no ye betimi hu ba bi owo simple enti me de friends patience asem na making me di ma
maame amane se be ma no na ne abre se wo pese ohunu se nkoda no enya ne ma mon produce Naomi ya ma mo sabre procedure ada mon produce patience Naomi mon ko for patience emra na asemwe entwatia na asisi enye why si bo maame amane ma why why I fight Naomi maame amane ma me what say if I tell you yeah me no wow no you between na that sacrifice oh no we na man be no hospital na okay so I say okay what dey nyabotre na yenhwe what yeah can be be fasole hu na o me be hu o dey say so me papa akasa emi ya Ghana safro ne ya no say and no for no say me kasa tudu say dia o nya che say we nya enka o kan beba ba we mu na ko agent o mo here stop no na wo patience but o ba wo be san agene bi men je no ba one say enko na me here dey say here dey me tin pride e fi no no cry na me etwa because why the first one scan one when the fifth time when try ma enkumi o be e wo me ba be wo dey nya abotre what nya abotre na ye ntwen enkosi be anwumere ne kina so na ye hwe de na o mini ne maame ba be ka what omo no me de ekrom no mo jase hene akor mo maame no di na temperate na mo de kol mo asem ma enye ya ko no first one scan one don't worry ko mana amen pese be mana but so ko no pese be mana so oh Malik me bo mani kire o we ye G me ye G why say ye nyina ye G's ni ye hia mame boza enye la bia so man house why say abusia we ye skins what you say e kama pa ma ye nyankopon no ebobo so me ni da so aduonu nkron wa fimpim ye nu ene aduonu no mo ena ye wei akada ba ko pepepe na ebobo so me ni nyina ekwa wieye anu nti sabre yi me wasem ketro bia me de be ma na so bomaden atutumeka na bra Facebook no eye Nhyira 104.5 sanso ne dem ewo YouTube no eye Nhyira TV ye bedem nso ewo Adum TV enje bia ye beto momfa nche ye kakra se ene yebre no epa ho sima no kakra bi fi se ye nyina enim se mfidie ne homa ene ye de ye adwuma eno ntichima to kakra bi ba ye no ena ema ebre no eko etia ye kakra na asema amede ma wo enne na de abo kotokua no ene se when in silence let them think you are losing etomre bi ya wujira boxing sorry wodi ahoden fufu bo ne ba ko na ye de eyenkonim abotire no e de amaw enye bibia na ye de kire enu nti na wotwi sane ma ekoyi a ya woni nyankopon ko anka wasem fa hye ho na ma nipa ehunu no se emfa na ewade oni nkonim no emfa emmaw ye won komo edwane tenase na meni woni nkomo medin ede Ohemaa Benewaa baby abehumi no wo fam Ohemaa bia meje wo sofre wo bi na obi nso mfre wo bi se ye ba ye no ye hye dwumadie no ase edendenden ane wa na abofra bi watoa ye wo fidua yi mo na ne nkomo wo bo nyina no ne se enimo bi ekoso wo baabi a wote no wompe atetiye na ene menteme hwase bi ni ade nti odwan aba betwaye na Annabel Doughty se Doughty nso a wedi no fa che me se de mebo ni bia no ofri eye bebu ena watwaye enu nti mamema na kwaba na memisa ne nantese na me no mienu ena ye di asem no abom Annabel ete say Annabel kasa kese wate sit upright okay
Ohoye. Okay. Every idea na do buy one kasa kesi amekwa mente wonka. Why? Okay. Boy enkomo then na do nam. Pacho radio. Mene me auntie. Kasa kesi kakra na mente hwe. Pacho mene me auntie. Ye bi ka ho. Pacho radio boko. Mene me auntie net. Okay. Ba me auntie no. Me kasa tremodin de ombom bi eba na adwane sem tremodin de ombom ba ye na no fiada. Ena ni kunu. Wose tobo, wose woni wa auntie net ye. Tremodin de wo mobi. Okay, kasa. Eye na no fiada. Ena enumere around 87 mo hon. Ena ni kunu frɛ adwuma bai. O frɛ adwuma bai ena obetu semini akola bi tie ni hon. Ena wa anka hwe akola ne hunu no dwane ye. Enti akola ne dwane. Akola ben na hunu no dwane ye. Na akola be oba na be ma. Be ma. Aden na woni be ma tena bonten ya na dwesa abere no. Oya akola kitwa ye ni ne di ago. O vie say ya wo ka so ya akola kitwa. Be ye 11-12 years. Padam for no. Na me ni de school. Oni ne ko school. Okay, so that time no better na nchen wo honu manager na bo be say. Be 7-8. Na 7-8 nti akora no nso oni awofo. Oti ye fie ni chen. Okay, nti wo ba ma oni ne di agoro. Okay. Nti wo anti kunu e na ba beto se woni akoda ne te ho. Wo ma me wei. Pacho so menya. O so menya. Okay, nti wo anti ye o ma me nua na ne te. Me papa nya. O papa nua. To aswe. Pacho nti obeto no e na oye he e na akola ni dwane ko. Se wan kasa kese a de wo ken me ntihwe o de mti ya ne me ntihwe ti bie wanu ne kasa wate ensuro bibi ana usuro bibi ah nti fave me ne kasa nti obetu no no ye he na akola ni dwane ko nti akola ni dwane ko na me anti kuro ne kasa gina ho dwane ko be bia e no twe me wrade me no in bed boom nti me nti ase me nim ya mai nti obo. Okay, nti uko school no why na do uko school want no tena ne nche di be say be 4 years 4 years 4 years okay 4 years na one na tena ni nyina na de we bi akoso oba ho pen na wa ka kirem se hwe na me nyawo ndi agro. Okay, akora no ba wo nchen ni ubedi agro e na wanti ka kire wo se hwe na woni akora na ani agro bi na de na wanti Annabelle, what you say? What you JHS? Okay. You more treaty with you. You tete. I didn't see the entity. Dear near ma wo fie a wo nim. Mesi mensuro. Said you would this soon buy your ma will become buy no. Se bibi ha wanka wo ma. Ti de how bi aka. Bibi a me hia bia wo ye ma. Bibi a wo hia bia te said yen. Bibi a te said yen. Ebia me menstruation na draw top hard mama. Ebia me bisa no mama pa bo ase me bag ase. Oye mama. Oni bi so be ka chense me nya abotre no oni ska be pam. Yes, e kokro wo hwe wo sade ebia nka wo papa be hwe wo no a. Okay. E na e more treatment because krata ye kura me wa ha die. Emunsam no trese bibi koso wo fie a wo wani nje hu. Ade na ye more treatment wo fie ya wani nye hu. Ni nje hu sesi menyi enye bibia na e wo se ye bom. What's he saying? Sesi menyi enye bibia na wo se. Annabelle, if you don't speak louder. Me say so wa nyere wo ankasa me nte de wo kafi say bibi how ntin wa ba ha ina me bisa wo say e de na ekoso wo fie de wono na kasa kese sesi mpese me anti no sesi menyi enye bibia na wo so bom e wo so chimit na se na bia me ye wi no ha on kan china me enye bibia e bia ofiti ya no bom e wo se bibi wo ne me cancer e se bibi wo no tena se ka enye bibia na eso obo. Okay, yabu mpredo do saying. India. Freedom me school the obo me be 2. Unti 4 years ni nyina na emu. Oh, ye wo ho me ya dia enya yetia me. Yetia, tia bensa. Yetime bu me. Yetime di matem.
bro no bi ye den nte bia ye wo bro ne ye wo bro akoda ya de ne etia no a ye wo bro no mu nti bro de hin na okay ebia ye di belt bebo na unkoma obo na se ho no wo se wanti wotete mu ase ene de ma wo school enom ne ade ho nso e waje ne nyina wo me se de ha won enti kasa ebia me no amo na ase ehia na me de nsuo guma na waso ne nsuo se akwala de ne wo fi na de ade nti na mo ase emo ni emo kama we na wa sensu agu enti emo aya no na ase ahye no ne asone ba tan be ne be yasa na wasone mu no na waye de wo stew agu so na oye ndan no de stew agu mu no so no de amawo se fa ko school o kan so se u ko school e ma 10 Ghana cedis enu nti ma ho chiro to da wo nante na ko school enu so e me ko school e ma 10 cedis o de aduane ko school u ko school no wo fine wo te hin na ko school wo fine me ti bebu na me ko school Edmasa bebu to Edmasa ne kwa wa 30 minutes 30 minutes and you mau 10 cedis a day at the coast school na waka actually want to say auntie 10 cedis na de mama na enso me e wo misuku no ho eti bia mesrɛ fa kakra ka me ho waka bi da bibi sa se abro mpresen Annabelle ya bo mpre do say untimi nkan meaning na uncountable ye table okay structure ben ye de bo ye the belt the bo ye the aba na bo wo nya hwe kura ne ababo kire ho no nsumu na me hwade ade anye bi te said ye te se medni nkola ni di agura ne ababo one nkola ni di agura uni wa wona mfo di agura ne ababo aha na de ebiem ana de ebiem Annabelle ana de ebiem eno ano no eno ano no abusia fo nkomo ye die yi Annabelle odi ne yeden ha Daute said ye nim se emofra teenagers na obeka na sem se biribi koso ntima ye ne bre pa de akire so woba ye ne nkomo ni emu owrem me ne anti na tie o ma treat me o ma me mu ase edi me ko school kura me fafom na ayayem hihye bebre eno nti ye bo modia hwehwe ne anti no Beatrice Koko ata ano se asem no esi me wa ya ne me tuka ba anti transe ane se Daute I say me say go school I'm 10 cedis won na kura nkasa kura biem anti na ti say ami adumo anti abaye wo de no me ba no oba no because me bra me di nachi ba no okay right from your wo no almost they can na me na hwe no wow adentia me bra panyin no a wo no sata na ne mamunye iti mi okumase anti bibia na me ma me frɛ me o ba no sei ni first kwa mo tse mo de na eto me okay na me ma me ye nti onya I think said 3 years or so and on one kasa free ni ma me mo ba ye ho okay iti oba ye ho no mu no na me ma me adamfo bi be hu no na so na leje no no je no de ne kwotena ye iti onya be ye 8-9 years na me ka je o mo say wie ni amia na mo san frem ti ende sa de mo kumase mo fa ma de emre me na me hwe no na hwe no okay no mo de ne be me yi pictures on my phone so a chill me ne nti boni me ne nti se me ba o ba fie na me ne nti wa ye din agro sere se me ba because enya nchen me ba no me se si akọ ye ko yira ye fiche no me na be pe me ne anti yemra brokro ye ma wo yira iso ansa na me bisa won se bi e de na si ye fie opposite mantie bi wo ho small boys I think from 13-14 years me ma miensa okay na me ye health worker me ntana fie me kunu so ye health worker enyina ye ntana fie bi wa me san run pharmacy nti e bi wa me po adwuma me san kwa shop e ba be du fie no na almost 11 na fi na ma be du fie ana me ka che o se uyo oba o mu ye mema mema miensa de bibia betimi asi ye ho so self contain utupru no ma obi anim de ekoso wo inside nti ema sa nkola no
ma ye kwa emomuma this omo ehun se mi kunu etuka mi so metuka etu ye na na nkola ni nyina no ma be gu fi ho the last time we adwuma ma no be from amines me bi ho ye bi ho na to ho na me ka sa wo fi okoya abrante a akole ya nam ne so ma ye bu no eja me ho wo to ni zip mu ana me ba na me betia wo because na wo ye me de na ma me to bo abema na wo si wo 11 years no I know 11 years. I think it's about 12 to 13 years. Meba. Daute. Abema no 11 years. You see this gender fear them. 12 11 una wo no. Wo ye dem so 12 11 years. Wa ba mo dem mo pen abegina ho a wo to ne zip mo da. Mame. Me say na me kwa no waduma me say ni pa na friend me fi say we neighbors. Ugo ka sesi a ye ni fi a omo ana omo ani wo ye fi ho e na be ba na me kasa cho say ana be uye oba and moreover wo chance akola no a oni ni di sa agro no me mpesa because me ko fa oba say me be bo ama na si wuye e say me be hwe me di ama na ye na wo asai da bi uye me ba nti me hwe ma wo nsai e na me tia wo nti me tia wo no na ye me kwa adwuma me kwa no ma ba nti Saturday me kunu ba wan fa ka ma onam fom wo hu so wo oba as at the workers say me oba 8 to 9 esunu na oni akola ni jila 8 to 9 8 to 9 iti akola no hu ni kuru na no do dwane ye na me kuru friend no say hey bra ha na be say why na ni jila da wunimu no na ni papa bi say me na wo yi ma no sa right side di kai me ba na papa say why na ni kasa sa na papa chi no de ni right side na say why na ni jila ho a wo si me nim no wo wa metu mi okurum ha o say no jira ha hwe no na oba say wan ka no kwe na mebo na oba ko fa bel say de ebu akola ya no obo no say menye sa na de ntia ye sa o mu ye ma mi ensamu a na do ma be self contain ya lock mu say de na mu ye no dem mo say de na mu ye no dem no ye nim moreover o ma me no papa dan no papa abonti so for e me right inside kan papa be mu o be di agwa wa abonti ebia ye fie na nimo no akogya no modi ago we na be ra wo dem sika de mo ba mu fie ho mo dem ho ye dem ho na mo gu ho corridor mi di dwagu wa we ko na niam na san me bisa no kitchen on na jira kitchen me restrict no wo hwe ho because me ba no de me ma be de na obedi me no ebia no kwa bi wo no obeka ni chino ama me bi adi say mo ase okay sister bi wo mo ya no mo no otu oni aduana ade na ba ho ansa yemra nti ebro no odi belt man say odi belt ni bo ni prana na say then when opaya nka mo be hu say mark bi wo no ho ana odi belt ni bo no nti obo no wie na me kwa me ba me wo adwuma na me kro friend me say oba no wa ya de amabu na nam so e say ma ka sa kire say wanyini obekọ esese nti bibia nya yemfa no ye ni ntrase ni ye ni nkoma ade wa ye de na so wo de wo ba obehu de nti a me bo no iti me ba no cheche nam se ana me kwa me bu fie sa ana be ade na waso won den sa sebi ye ti fie o papa na hwe bibia on na hwe bibia ye wo ss on na aka nsika gu mi se mama ko pesuku kwan ama wa ye to hu ni ama iti ade no kasa che wa wuntie akola be no ne ja no asa repeat the same thing aka che ma wunnimu no ebro na chi ni nyina ebro na chi no ma wunnimu no nam se minim no na wo ametumi wa ha ote hen ote nsuo bi da ye ho nsuo na chi saboa eti oba bu na me se yo so si nsuo na chi ochira menu nyina be ko nipa kro no na akoma no wo ni se me baba no me mpese me hu so no nam biem okay eti me kare ngata ni se ochira no pa me sorry a menu nyina me so won sa de wa ko nipa no eti eno a me kan ya onim so oboa no e na ahomache no odwa ne free na ahomache no wo free no wa hu no Sunday ye be ko asori enti me kwa me sorry ye no Sunday say by 5:36 na ma sorry ti say me ko ni dem otu onu kwa woni dem ni bathroom won bibia won bisa no ona ti woyi onu kwa woni dan TV sim ma bi de bia kwa papa ka chem say me TV free ni dem TV wo me ma dem TV wo so dem okay it's 5:30 na wo ko dem wo ko dem we bi ni pro no half enti bi kwa mi rem dia na me sere say ene de na ya bo wo de ene de wa sorry nti otu edi say wo kwanyane na be sorry ene me say ene de ya bo wo de wa sorry nti enti mi rem na oni ho am say ena me pega ne bear sheet oni ho ena me so we de ebia na o prime nim ho ena me kwa abonti oni ho ye fi story building mi ho na me kwa full story building ni ena me hwe soro oni ho am say e ho na me pega ne ni papa na me say ana ba ni ho wa yera o say wa yera sese
I say na o kan so be so ne side na boy no ho akobisa npa kro no enti ho na me call next house opposite no okay na me ko bisa o mo say me ko hu akola no na no atade a me kru kan say e she boy no the same atade ne she na no pa na she akoda no enti me hu na am say ana be wo hi because una me hu say uni ne ejina ho enti akola dem me kan sa na to ne so e no jina ho remanim enya me am say wan ka no kwe na mebo ujia wo ya me banti metimi abo ana be wo hi abenti na no hu say uni ana be jina ho na me be pie so udwane ye na afi ujina me ni hwe me ami so be bo me na so ya de papa anka akwa ni jitu mu say yo no jina ho akwa na amate ne ho wo no no e yo no a eti o ma me mo ba na ma me ni ho na me ko bo ma me amane se oba ni me ba ne ya de me se me mpe be ma ni oba de ye de na mo ko fa yon kogro mo be di agro mo fi ani mu ne ye be di agro wo ho na ye den na inside sister this one no hu say ye tuka na utuka na ba ko jina utuka na no mi na ko gu fi ho meba kwase na hu ma chene de na ma ofri fi sit up right de na ma ofri fi you so fra ko nya no so kwanza gu de na ma ofri fi anti kunu ne bu unti ne ma ofri fi okay so asa hu ma chene ofri fi o ko yifa me ko madam fu ne ma me ho wadam fu ben Grace Grace Emma me ho te o ko pede yin oh yifa ya ho ni ho mi fa bebu yifa the axe ena mo so iti e ba ho adwa mo so ena ye ko police station ko ye case se wa yera information center announce wo krom nyina se ye nhwehwe no mame ye ko mame na ka chen se ohun no mame kro no ka no wa hu mame kro akola na be ma no ne gya ona ne ko kire ye ho se na danfo bi ti ho ikra me krom no matana ho almost 10 years minimum bia onu ko ba be dia cheche meba hello Yes, madam. Mama, me how? Yeah, na pom to say. But Radadum now say. Boko, Annabel, there would take bad time a wukurama, na kwasi da homache, wo ba wo nchen, enkomo ba na wo de bre wo na de asem na ne kai. Me ba so, me da me wo ho no ma homache me da ho. Ana me hu se aso obi abegina me window ati no kwasa na me hu ni papa. Si me ya me se me kakra. Enti ni bia window ni so na hu ni papa ni biom. Iti me sorry ahomache ne se ni bia me gate. No ma hu so obi gina chan ye mama. Ana mbusa ne se na adan aha no me. Ana o ka tell me se enkwala bia omo ko school emema about 10 years we da bo anu ma omo ogun kuku enti ne so ane efu ba ton no wa bu na ama ana nko da aha bia me ntime nye wa ha enti ko fie ana o se da bia fie de on timi ko ana kwa sa mo pasa no na me hu ni amenye bia me bi se na me ba eta aka ne ho asem dira me na me nim ba bi ko pata akra no ote Oba no ta ka akoda hu asem dai na kire mame enti ha sa no ana me yesa sa de a no what me nka me ko asambe wu ma ya o eti e di na ki e di ko asem ka be kan de mame hello me say abira akoda yiwo kase oba no ta aka ne ho asem no na eye ne ho asem ben na o ka kire wo ya no ta aka me ba ne ta aka kire me se akra bi wona class da bia no aye ne ho mobo na ote honum okay enti bra akoda no ka kire wo se ya buru no nti ne wo ba aye no e dia na mo na utu ya ne wanso ne nsa no so na nkofisa wo so ye ba kan se akoda asem se ne wo be ka kire me nti mesra mo nye no ano kwasem oyesa no na ono yesa onko back no ana ntene mi fi a so de mi ntime no ti de metimi aya ne se me hu from ho assembly woman no na me di bibia akwhye ne se because e ba de de a wo mo na ye de ko na wo mo nti no kwasem mi tu anamo ko fie ho me ko e no mo si woman no kwa abrochi me ba ma me jira so
Auntie B so bisa wasem bisa. Yes ne me de ne beba hanum na me de asem na ba be dam. Ba chotie maame no esi opese obisa wasem maame bisa no. Hello maame. Good afternoon. Afternoon. Me ba cho ana be maame ni. Me so oba ho wo hifa. Hello. Me ba cho oba ho wo hifa. Bata wose. Ana be ba ho wo hifa, pa cho hifa na wote. Me tibebu. Pacho e bra ye announcement wo krom ho say ana be aye ade na no ye announcement wan wo na ti ko say wo mra na what say ye si wa ye anokwasem ni nyame anim ni se me ka se me ti announcement na ye be bia ye ti no ye ben afatia enti afatia de no na ya na ye ti enti esoro ho no mo de se me ka se me ti se e bia o mo na so a na me boa maami o le pacho mi so akwa no ba no okache so ne ne antimeti o de oba tan bia akola yira bepem sesebre ha obi aye mbe hyehye no na ya na na ade chiyi obi aye ana na wan ka na be ma don so hu sanfa ho ko wanti ni ho na se wo ba na se me ka se me njina na aka se udi ni ko ba bia na se wo ma ne ba bia atena wa ma wan fa na ma mi wa akola no so ni ba bia wote wadi na to ntita ahoma chisa nka bibi ye no to wo dem ha ka ba ye ne den me prampo me so ahoma chisa no me sare ye na nya so obeda me ho ena ahoma chino ameda me ho oda ni me bi me ba ma me e ho ntime kwa me bo hu kakra hello me che me kwa me ma hello ena me busa no sa ahe sa ta we de ahe ma me o kakra na wa ma wo so oba me why no se de o ma hello professor so ma se mi so that time mi jana ne nje so san na ni trebe hello Mame hello abi a wuye bad time why am from so papa min condemn se wodi akoda no bra yen eye no kure na so se wo kuro no wa mu bi no mpo sa akoda le ka se wo nkompa asa se nka wuye bad time a wo abadaye nti koti maame aso se me wa ha abaye ya be kansem se ya kire me na so so obeba nti mesra mo memfa ne mamo ana nka police fo amane na waje na hye wo ho makwasi ada no the whole day ma de asachi ma me wona ahya akoda echi na wo ma ne yesa me ba to enye ne bone kwaso enu nti ma me de ko asanse uma ni fie se ka me kwa akoda no na enko ono ama hande e de ama ono me ko ya ma ko nti na e ba bi tra nti na me ano papa okay wo nya botre ma me sabe ya wo hu be sign nti what me nka ba to se ba cho what me nka sabe ya wo hu be sign na bebu ho bebufuo nyina behu se wo hu sign wa asemi hu nti me mausima ba ko pa wo be pesa wo be ka bibi a kira kodai maami ana me ba cho de di kan no me pa na cho me mo sabe ya mo behu se de me kan ya mpanti me wa sambe wu ma no ni kunu namba wa ha ya plana bisame na pa no na ehia ma me wo so pa cha wo se ba ne sa wa hye da amfa no se ne bone so a de na wo so pa namba yes aha me pa so onu so ye oba because onu di ba e ba be fi a me timi nhwe ne se akola wa ba na me hwe wanim se tena ho ma de nchi wa bra me nim so ma eno ani hu timi ma me pressure ko so ya jini ma me to hospital because of akola we oyara enti o chena ko asem nti akola ba wo nchi wa be ka asem wo de so ne safa ne bra na wo so be he situation na ewom se ye no kra na se ye no kra eye no kra na se oba na se ma ye me nkokoti na aga se ne de me de ni ko police station na ma friend ma me mo so ma fa o ma de ana be otu onya abonti su ni o ya mi ame de o de nya abotre Beatrice Annabel nya sima nka me mo ya danko maso de be 35 ote ha kama mo ya hands up ya mpon ya wunya ye na wutwa nkonya ne huhia wapa bro ho mi bisaw to the extent say wo ma me ni dem na ade me ma ne ba eba beguo na wo abaya wadanfo ne abema ha he odi ehwa be ma fa oda obi a opa bietum obi ase ma me na ye hu kwa ebe fa so aka akiro ya kan enna na Saturday na de wo fa wo fie
ni wa fa se obi ani puna na mu nyina akọ okowura ono ni bedroom na mu nyina asan begu ho ase ana bedi en no me ba ma fa oda omo aboysi e kan omo mu bi ni wadada kan kore he sister kan kore da bi ohun na fe ade na ontimi ni omo nya agrodi me ba no wa belt no me fa aho no mo o me di babia huku no wono edenchi umfin be mienu a okura wani nyi se obepie ompa abro ho SS fo nyina me ba wo SHS 1 me ka de me se SHS me obi so me ka SHS hwan enso me oba na me ni gira ho a me bo me rough ompa atia ho Bible question things wo ba e ma bo fresh nyansa se ba ye ne de belt na bo ma ba bia pai dia ene nke be hold dia about time responsible but the one me kan e mu da ho clear what ha enti ebro ne de utwa se ye bro umpa bro shanne sunne wan ka se abro minti ma pia fifie what dey make catch on ha etu auntie what di ne bone panacho the auntie mama explain baby o si emo ase mama explain don't worry life mama explain don't worry me ti fa mama ase ma no oh no sister don't worry me ade ate so oh be me bo mani chira me say don't worry jai panacho kame pa ka se wa no soro se bibi but me jai ate me be kwa kwa mama me SS no manya fa wanko eye de metua scam abo me be be kwa me be kwa mama me o be nya botre me be kwa mama me ene so me so asa na de ache me ti wani ase nyina da majo hu se meti se obi ka se enti na mama me na medi ne ho yawo no me ti hu sa me kura so obe yare o me kukura ye be ma kra ene wo duty nso ana na ni ko no de ko adwuma oti adwuma mu nya kakra no afrem me wo ade da wati fakita me ko ye pa ya da ko no na me disa ma chi ba nya bunko to pa o ma me ne cho Daddy, wan kasa den a me ko mama kabute udini de say daute kasa wate from 6 months na me start to share obe payment there abalo jina wo de ma no kan frame me down say o me ba no ti send that bi nya botere wo de de nkwala timi e bi ni we nya botere pa wo anti na cho de o pesa wo ka no from your heart ka kire no na menko obedi dwagu fie obeba na oni nkola na di ni nyina ma nasa me nka she we say anabe aden na we asan ma asa obeba na gu boot ko yi begu dem no akoyi abegu ho me nka she bibi ba me ba so obepa che no ho me ba abusua makacho say in the time of the month no say upe bibia de be siesie ho ama ho we say na fe wunya infections bia dia na me pa cho a pretty lady sanitary pad de papa emu odu ye wo pink ni green no afen so we edason ko chan de aka ne nyina fi say e wo mother worth her baby wo mu e bebo ho ban every infections ho we are na mama pretty lady panty liner we so shemo aduasa wo gi ba ko a we betimi de atwabusu me ni nyina every market surgical saso ye e na wo de aba sanso e na eye we market adult diaper ba cho ye wo ne ketwa na kese shano so mam say strips ni mo den gloves ni makoma kunsia e ne shem ya wo gi bia e be boa wa ma wo etimi aha wo market adult pant wo no matuni din wo dwa so say eye oba tampa kama pa ne sere wada wo nkan afa wani mu wo kan shi drug lane na kwaji bi e wo ho sanso na wo kuma se ade wani be mu e wo amekom traffic light enye monko ye wo eye market cotton wool market baby diapers market baby pull-ups ado supi ntifre number no sisi a 0242 770304 ubetimi so afre 0553 291477 akwadai senka wonya aposi we bi ditwe ne si anka nya ne se oye de wo ye no aposi papa de betwu si na ebebo se ho ban free kaka ho ebeyi ntokontokori nyina bema wo gira na ye den benefit ne se bema wo se automatically ebe ye white ubetimi asre with confidence na wo se nyina agusu se ya enye eyo mez original eye lemon charcoal na we ye peppermint charcoal de ntia me pagya akere ne se hwene emegu ho no anka twade akakaduro bidie ye wo so kodua enuane nuro etemu se twopo
ne ye de ma wo when so peppermint haban no eda ho bidie kakra wo ne nuane no so ahyemu ma me pa cho ni mienu enie eye busuan chemfa woto a wo ne busuan nyina mo betimi ache na eye mo yusu ewo fie wodo kuma say wade Catalans dai ne mo me pa cho ye ne Solid FM na edi enhwe ne mu sa enso na kejeti Dubai so benya bi pharmacy shop bia benya bi number no eni 0244 710 306 so betimi so after 0243 814 661 na wonso wajibi kama pa enter mensansa eni wunya emma ensa no enku razor bombs na wa share wie no bo so ha say yes smooth na ya do nsa fa onya feel no na ehwa ya sa botan so ebi agugugu tiri ano sei na afen so pimples ankasa nso so me be ma wado bi ebetimi entu ase na ahye no enhye no eyi dark spots ni nyina e de afri ho hye no so edo ne ne skins pebito ansa na akachi oba de ni be ma de ni enye say da soronko oba ne be ma nyina atimi yusu enti wo twa atomienu na de ba kwa ma wa fi me ba cho acne sankasa pa no ya ingrown hairs na kofa de abre won wei e be hye ni nyina e de afri ho pharmacy shop bia obewura mu no bisa skins ase ubenya bi ya to pete Ghana ha ba bia enu nti ubenya bi ato na emum ya number obetimi afre na so obepe bi atu na wakoto ni 0241 820270 obetimi so afre 0504 485 984 Annabelle o ma me so do beko de na wo ka che me de beko and now ma me fam so no ko da hospital nti me de ni ba de obedi ko nya bi ma na me se me de wa de bro bi nya botre ma be nya botre me de me ya ma kola ikura ni kwan so o kasa obo me din boni me twa ta de du Christmas me twa ta de me twa ma me baba ya na pe na asem kwa che me ti and na kola ni suisa na de tin big mama fa one two msima be me enu na yenko Annabelle she ade wo ya o ma me aye wo no kegyina ba bi kura nkase on se esonansem a wo kan fo mo e na wo hu nanim na so de wo kan e wonu so ya koda bone ma me bisa wo se wo ne ba ma dada wo se o boa wo kasa ne se de wo si hompo hwinu mu kire se waka bia we on se wo si ye wa no ene ye fe no ta frija waka bia we nti wo fi se wa wie Mami, o mami, de oye wo nyina ye ni nuaba manti. Se ne yere emmo nuaba ni nuaba mani di bone. Enne, de obeto aduane ma wadi ne ho na. Se wo sola kechi wo wuchi kosuawe. Meboa. Kosuawe ni 1 week na asa. Na asa. Oh, mami jani eti bi ho. Yeti bi ho. Kan hu se de mami we ye wo da chintira. Enti se mantam ho no. So obi na ebo waso a wo yesa, wa hwe odo kwa wo besu. When we school, obi akobeka cho so do kosua adwuma. Enso so do ko school. Meboa. Wunya hunu nti enya wo fe. Enya wo fe de wo ye wo na ye wo sa wo bom na wo som no. Ono na esom wo. E de adwuma na ye fie o. Nya pra. Ene nkuku o. E de na wo ye. E de pa na wo ye fie o ka kire me. Ya wo so ano. Nyama ka nya na misimi nyama. Mo kola amabodi agimi nti. O de wo ye wo no wo hunu. Bu koto de na paso de na pare chawo. Adre me di uga kwa mama mama why uga kwa mama evangelist kakakra bi na yeko why me di uga kwa mama and you dey nyabotere bi nyabotere Annabelle tenase madam nurse okra oka hu ogun kotoje na nka se odu kotoje gbono hey Objection. Sure. Proverbs 23:13. What's me can catch obi antie. In fact, na tene nka me abofra na sa odi abahwe na ongu. Na sa odi abahwe na wo yi ni jimi na firi ni tirim. Jimi wo ho. O ya kola na ni ma wajimi. Pabro, wo wa pabro. O ya kola we ni ma wajimi. Me ba ntimi nye we. When you say, I say, oh, money, bro, no, Tiana, Yase, no, Bonnie, bro, oh, you could get them. Yes, I'm a man, yes, son, so the son, physical deliverance and spiritual deliverance. Oh, me pato, objection. Yeah, Proverbs chapter, oh, Mammy, I can't 1 minute, me time. Proverbs chapter number 29, verse number 15. Or take Tiabofra.
ante sa abukora ye dano ayato na sawra no oguni na ene na wofu ani ma se akola we nti wo se mame ya nimu ya gu ase o ti ma say meba bitu no yeah okay lady said the lady ni na ko charge abom na mu mambi akodai jane maye o de munsi form na jane maye bofo a be fa ne ko why ye ne bekasa na ya mo ba be fa no why a form okay why pacho what am I say minimara papa wo mo ni no ai akola no abema no ni wo fa no abema na oni ni di agro na yesi ye mpe na ya obehye ni dem no ni wo fa no anti abema no ni wo fa no wo fa no okay abusuafo enkomo no yegusu ye biebiem enkoda enketuwa no eze se ye boa wo mo tretre wonum di wonum sikwam frise ene no abahwe no enye easy o enafom yes free education but free education ko ada nchen ya de obedi na no pa awia enwumre wutadi hyem wumpabo hyem abaya kura de nichimemu ene ade eti enafom ya ne come matter asem say fear when shine your eye on your baby and on your baby on your child your baby papa be mo kwaba na pom to say okay what are room mami woni no woni ma na bel e kwa be so minimum true mami okay mami is a family friend, not even a family friend but a family okay in the opposite. Okay. So ye diagro ye bibi abom. Okay. Sometimes opie kra na obi anifia. Or the anifia jai. Ejamo. Ye na hwe nifia. Okay. Minimum true man. Onim no. Abema ye kase woni eye dawute diagro yi. Woni no. Pacho amenia. Woni ane akoda no. Eno mama ne kwa ma ore akoda no. Pacho. Yeah. Ye ma na kwa ma ne nwe akoda. Okay. Yehu se woni akra no nam no. Akra na abema na ankasa me maame. Kra ka kira na be o say oba de one be ma ni agro. Ese wo maame etia Annabel. Akra no is 12 years. Menu no ye 12 years. Me maame ka kira Annabel say 12 years ndi me fa nka hwe na 10 years kwala ni nyina obu 12 years hu le kura na wo be gane 7 no master. Eye ize o 7. Ya mon komo. Okay. Enti me maame hu sa no. O ka kira Annabel say onka say no mu ni agro. More self-contained house. Okay. Obi wurama yinim de ekoso wo hono. So if you think o pese woni nkra no kredi agra grab on thing. Natural say we confirm the bika yesel omu konwura dem ho. Exactly. Me ma me say o pese woni nkra no di agra grab on thing. So na ye be na ye tie. Okay. Na anti bi ka bibi say omu ko ya na nkra na betete. Sometimes Annabel na ankasa herself ono so frɛ nkra no. Sani nkra yo ma bi ni bone. So omunina. Okay. Annabel and nkra no. Okay. Omunina ana akose all this. Ana akose all this. Che o ma o ga na o ma no agina no ato o mu hu say o mu ko na mo ma but ye dem nkra sem ne to nten a. Enipa no de akra na ba ha no. Wa cause a lot of am anya de. Okay, na abra mu hu saa de no se bia awono akra frɛ na mu ne mu ba ne kasa mu ne Annabel kasa mu ba no so de na mu ka kire no. Me ba cho ye tia ya akra no. Ya me kra even last Friday me hu me nua no. So dina anti bi window ne nsu kreto na me ko twen no ye fra akra ne ken. Ana me ko twen ken say ken go inside. Ana ko inside. Na nkran say de o ka say sisi obunya sikwan bi so a. Yeah. Omusi na wura dem ma me sa ba bi na akra na say ko dina window next. Window na chi ono hwe de ho. Sa na be o shede. Mrs. Saturday no kwa me jira kitchen. Ana na be pra. Ana mo se me hwe no. Ken several times. What several times. But up say omuni omwan enya ken nkwa. Enya ken nkwa. Koda no do so. Eye area ho nkora nyina. Enya ken nkwa. But the unfortunate thing is that ken nkwa no beto that particular day. Enya ken nkwa. Okay, usi mama na oba ha no wadi no ya odi ntia. God have mercy. Yes, that's why I know pano. Even sanka enya ken ana ewura inside ho. Ana Annabel yira ya. We are family. So nke so ya no pano kra na ya tesa Annabel yira no. Ye nya ma nti bi nkwa hwe ne ba. Okay. Ye nya na be hwe akora no. So anti bi be ka kire say they came to meet king. E wo ho no na king dwane. Me kra me nka me nua nka me bo no. Sade nti na enipa ye nim omo. Onye hoho oni misama. Udane ne power bo anaka. Nti me kra me tia akora no.
ana ye nyina we agree say dia ye ne de Annabel no wa yira sisi ye no ona wo si ye hwehwe akwara no okay ana ye tie hu tinti ye sa titim ye dose ye boys bebre ebi ko the whole day and so it's not my idea no ya no the whole day ebi ko master tell us if dropping police station to it's now about around 10:30 and you see a announcement Okremo information center no mapon we paid twice amount of money announcement ni ama me no Okremo what even your mammy fee ni boy baako any small boy baako no enye de na make us suspect no go food na bright any oya ye no mo am catch them so obi ani ho ani ni wo me wa nipa na shemo dem why would you do that so mama ya kana say what area where be what different place but the act one at the same time they move but information center na edu ba bia etimi bo me pese me confirm me bibi say mo ko ho we went to the house me kofi o me stylish safra ma me ma me catch you so obi ani ho Dabi area safra no ma akola bi kutuwa bi na de kofi o se na down me ba ana mo se akola ni ana mo se akache me ba me kwa homa so hello mama ye nim ni di ye se akola ni Grace mame hello me bese me bisa wasamba ku bi se ebra akoda yira ye enipa ba ofie be bisa asa akoda no wo ho ana obi ama ho no kwasam ani nyame anim se ba bia ye no information so wa masro ho BBC any information me say me ba wo de munya botre ma me ba ko ba bia me say enipa eba fie ho she da be bisa se ebia akoda no Annabel wa ba wo ho onipa ba wo fie pa cho da bi me no me ma no ko bia nim ho no ba bia ote enti wono no na ba de wo ye de wo ba ho ya wo ya e be police afa wo because asoma me bisa ho e simple I am very simple. Ya bo wona nka ya solve issue se be ye nkwa ya asem enna woni abusua ni enu ntem etubofo ma ne ba wo ho se bi o ma me ye hwehwe Annabel ya te se wo nchen enka me fa ma ha we see the panel ba akola ba ku na be abribe because e ti amugu bofo e bi ko ena ye nyina ya hwehwe Many crowd fast. It's not your classmate bia because you classmate e bia on bet say no odi agrokwa and obi kire say the classmate back at the akro yes ma me boy back any akra na ka say the classmate back to refer akra no wura okay na omu ko mame so bi akola o ma ho mame hello interest awo asem we hu pa ye de ya me ba ta say me say we interest awo wasem we say hu na eye de ya sanya bata bone na wo ye enanye bibi na wo pade a na sem wo mo se chrome information ne kra wote ano na nche ye say tu bofo ma bofo no ba wo he ne me dance for say enye say bia nhwehwe animu na say bibi na mepe me tama me ka say me ntumenye no ha wo ye senka okwo ne ka okwo ya nke bia ko mu hu no ntina me ne ye say ne me de ko dance ambre man no sada bayan ka ombe hu ne ombe nti me kwa ya oni ho na nti na ma me so ne zade ne ba mo ha no no because ne ta tie mu juma o fa no koma ne ma me nti ne se bia a go mo de aswo ma ko ho na brief na ya na tanka so mba se ya ma ko da akọ no se do ba ha be na receipt story ne se sa na so bia ma me ya obeka se de ma me we tweet akra ye no mo nya na tie area okay Grace mame hello me body was say hello sir mame yes me nam no dede wa ho nti ma ba be gina ba bi nti na ma na yes anya se bia mete me say de ya kai de ya bo wo for dada name next time obi baba wo nchen ya wo ba time aye pini wo fa akoda ne kura nkwa wa akoko bisase e de na asifie avisa akoda wo dwane abeto ame na kotie mu ansa na abeto na mefofo bi a wetu why ba tomate that's it papa ken de se ya bro na be se ya broken e se mutwa na chima no jump wani matata no cause esa na wo Saturday mi je ho no abeja mi kitchen korre mi kitchen wa tro ni din king no the love account we follow Ken loves Annabel serious
my friend na be jina say king ade we abe o ye bio ma be bo bra sister me kwa ya na this be Romeo and Juliet o maybe every first album mo be twem mo na be kwa king ya kola wo che ne panyin okay and nya ibi ehu sa o just say ti de ye pese ye de bo akoda no eye kasa kire se no ahunkote ebro no die ompa abro na emom eye kasa kire restrictions en kakra na monso se de obaka se wa ye abusua wie no enye ken nko na mo guide no but at least monso momfa moni hwe akoda no ebi na se ebi obi ani fie na mpepe guardian bi so ama na hwe no so because the adro no de akatu na bro na agita e betimi agita any moment from now nti e say ni ne kɔ ne ho na kasa kire akɔkɔ kakaka wo mu ana tia na bemba akɔ na ye nhwɛ ne sa kwan so wate emfa ne nkɔ nya botransa wate nya botransa why nya botransa ani ma ne mfa ne nkɔ why mesrɛ wo say de be kwa bia na nya menim de nti a wo mu sɛ sister ne pre no ho de so bia kwa bi so no na ba memeti kotwi enti momo ho de to da kora sa me biti traffic a ho na me fa enti me wo sɛ me nya na da ko me a me ba fie ho na kora ne de wo sɛ oboa tu de nya botre o de ka wa kuma to ye moi okay abusua enti sɛ ya keka funu na kama da mpan o baba shine your eyes ma wani enkɔ ne ho ewo de wo ye bia mu enkomo to sumienu ewo ho enu ti mamemma Isaac pencil akwaba ne kwawa nanso edu ti de jinsensem sei no a aya na ye pese ye kawie ofiri achem odafo mo ho echechia mo Isaac me ma akwaba papa na pom to say ye kura mu ewie wu na nam boy nkomo yo anti ewie de boko say masembia ashame so ye dimia na wie mabese de batumani na mboa mbetum de aboa na ngode aboa yo mpacho kasa ye nkwa yo in fact we de boko na me ne meyire na ati akimodan me ware oba no 2019 okay na me ware na me me adwuma o Cape Coast na oba no so adwuma o adan kase we nurse ho nti ye ware na every Friday bia me to config Cape Coast okay ko ne nchen wo odan Ada kekos ni ada na emu wana emu wa pa ne na wo do de 6 hours journey okay every Friday bia na meko ekosira no nti ye worry be 2-3 months no start mam complaints be first complaint or the man was say wakoye wrong medication ma mo so mo de na ko court second one was your nama enkofo esre no nti at the point I realized that my wife was withdrawing from her friends. In fact, I became worried. Okay. In my one visit, na me call omudi DNSO. Na me go to and say, "Asan say, na me here, I catch me." And the DNS say, "Oh, sir, also when you complain, be until report be say Mary, I hear wrong medication. Just bibia sa anyhow." But still, na wo susu say o fake ana o sheda na o ka bibisa. Me susu say o fake. Okay. But me who say I say attitude na me who say medical condition. Okay. Nti edidima so your market ankofo bo ekeka no nsem o sheda nko to so bi twa wonde dan achi a nipa no eka no nsem. So became worry nti say sad there. Ade bobo say yenji transfer. E ma no fi bi ana owo no. Embra akimodan. Okay. Because akimodan matena ho ayeduma ho pen. But that time na me yeduma keep go. Since around COVID time you know. And they start say yeah the transfer no eduma. Until we di mention e wo. Sabe ni nyina no ogusu with that feeling no. O can say yes no wa maro medication. Yes. Until me can say omo de ho asema about social media. Until became so worried. Until na my friend be yeduma cyber security. Until contact say this is what my wife is saying. Until on check online say there when ya me no whole story be online ya. Or check you say there's nothing like that. Until around COVID time na I say yeah the transfer no head man oba mention e Cape Coast. Until one day na say me be tu kwan ba akimodan ya besra my sister. Me come catch me sister on pay a dan. E ma me whilst we were working on her transfer. Until I don't know how say ye ko odan no. How many ko no say
na ho fa nti opese arrest ina me say okay ene me kwa aba nti ya me ko na kwa so me frɛ me ni de nkomo ya ba so me nti aka me ko ya me ba be be du fie no o ka cho say ne ho mfa no o ko hospital o an ka so be ko hospital me na ya de bia me na feel say on person be ko nti because she was okay nti ya ko ya ba ka me du fie na me say me friend say bia obehia bibia na ka mato e ko an so na me de abre no fie I called several she never paid we be do fie me dana enyi I say kiss is me TV so e bi so anu wada fans we so bodo no so a obi an respond me friend on fa so I became alarmed into me kofa na if you twa e chiri ye luvers na chi ena me ji liver bullet me ba ko e free nti me hwe no who say order form unconscious nti me tinti my court for help nti if you for no be born ko pay carpenter buy no ko bu e ko na order form unconscious nti the ration no order mpa na order form order mpa so no order form nti ko fa the ration ko in fact she was virtually dead I first say I didn't go say mortuary who say wewu me ko hu de me hu say wewu nti anadwe ration de ko hospital ho ye buy no na doctors no mo admit no me say me ko fa no makakra bi embrace so I have to go to the house na obi a wewu no ya je no ato wo ndi oni so wo na no mo je na to anka say me yi de wewu na munyi no so mo no mo medical practitioners nti bia nti je kwa no like o mu gina no so several deep into the night and sana my wife was started say okay come on nti me ko fie no na I realize say o yare made me dem hospital na ndure wo dem won na wa kan do ni na abom ano ndure no no mental issues be na I didn't know nti University of Cape Coast na through say no mo diagnosing say why depression and a bipolar disorder. In fact or Daudi 2 days at University of Cape Coast hospital nti na we say mama me referral letter na me na ko Accra psychiatric hospital nti me doctor kan say Accra there na busanfo we ni ho me so busanfo ni Accra no na busanfo no wo eben kumase nti wo ampene ama ya mfa na anko Accra psychiatric nti mama me referral letter mama de ba konfo Anochi hospital nti me ba e be pay all this while now nim say when you depression or bipolar na me until say o me diagnosing complaints na o demand me hu say akoya more of attitude na me feel say bia o kire ne ho o mpeni pa na that time or your wedded wife why na ho stylist say on ne wife no pictures ni bi ho na ye betimi display to show say ampa na wo yere no wo ye ne ho ade ampa bomode abra Nhyira 104.5 live on Facebook, YouTube ni Nhyira TV bra Adum TV na behwe enkomo ya yedie enti o wife oni woni okay na say o hwe picture ya o mumi enu no de na say odo wo mo ntam o na that time na nya say bia na wo twe wo free ne ho na bia how binti ensu na me flora mente so wate ensu it's way ya be na mutwa sa picture we picture 2022 and I won in Sunni. Your friend be wedding. Okay. Pictures no na etwa go Adum TV no. Na bra okọ ye na ye admit no na wo de wo se na wonim se wawu no. What happened? They be me see. Yes, nti me ko fie se me kan ndure wo de hu na waka bom na wano. Nti me firo na me buy no na be to say doctors na gina so ma why revive or that wa start say okay kan no. Nti the next day in a doctor invite me in the office. No, Chem say my wife no this is the conditioner when you all this one you knew that's what in fact me ko fi ban man ko word one ko tun so nti doctor from na me feel say the obeka Chem say e bia me re no we free no but omo ka Chem say me ko fie na me ko fa ne no man kakra bi embra nti no anadwu no anadwu dem betu no doctors and nurses no agent na no ho nti me pie no o man san ko be bia na odane bi na was meti outpatient department anymore into the next day na doctor invite me early in the morning around 5:36 doctor no a friend in fact me ka say be o ka che me say be my wife me free but me ko no ka say my wife no na me ado match me save no
Wow. Life. Now, assessment, they realize they know depression and bipolar. Okay. Into no person mommy referral letter, and we call across psychiatric hospital. Okay, and now so the back of one okay. Into that time, the next where no. Into either what you say. She said, I'm not going to we're free. Then I didn't frame. 20th of July. Nami Accra. Okay. Monday around 12:30. And now, me my friend say, "Obisa me say he knows mommy we ejuma." No say ne me si we ji. Nti me yem hye me. No say there say me no say wo yire papa afre me say wo yire no afiri mu. Na asem na me kan no ebusuafo tam ye ji transfer board and nti na e say e be di order. Okay. Nti no one day afternoon na omo HR from say obja say me hena me so mama me na nkwa so me ko no and you can go so come to the office right now. No so mama what is it? No so Mary and ne bra aba adwuma na koma oni me bedi no I want you to be part of that conversation. Esa we yire no ne bra nti me ko na odi tu manim say Mary bra aba say abusuafo aye meeting aja tum say Mary no onje transfer every baby ayo e wa chimodan. As to where she was taking the transfer to, I never knew. You being the husband, no transfer. No one contacted me. Okay. No, mechanism no. A general business for no mercy. No, a while no assembly no mekan. Be change she. And so per transfer, set office a transfer no dia. No be turn there. I don't for transfer man now there. Uncle. Okay. 24. Sabe nyana depression ni wom. Yeah, no me no go hospital me psychologists man no counselors. I was paying them. Oh. Just so send home a better. But and I'm able to be a nebusian so no. What don't cost with your money, drew crown or drew one. Okay. Friend of my make a channel so no any addition to send a band or so on the drew now. You John. Into Eddie the man or the transfer now or bar kukufu agnas. Oba na me call. Yes, yeah, me call home at least be a month and I said every 2 months. Me call home. Me nene kasa. Into 20th July, yeah, as my making. And I my friend say, as I'm saying, I see. Into membra. Into be free Accra, be do new to be as my me will new to be as. Not the answer. Into a rich no from a bush penny, a bona man is as I'm saying, I see. No bush penny so say be as I'm at you. Be free infancy on Baba do have not time to coincide. Mantema it in pain for me to be. And can home, no a bush in a phone. You could some as a man, yes. And son or you be when you're not bona kohoma or shano sekunu. Me shano to sekunu. Okay. Me shano to sekunu. Yo. Inti obedi cousin yako a chronos no Tuesday. Inti yako do chronos no say Tuesday no. Omo nye amamre bi amfa eyi ho. Inti yanko na de chia yansan emra. Inti yasan ko inti ade chia Wednesday a ye bae no. Ebusuafo no ebehia ni. Inti ebusuafo behia na asom ka chen say me ba no me nim ma me pe na ye abusuafo na mo ma kan e wo ho omo nye abusuafo omo ye ahoho nti omo ntimi ne india mane wo yire wo no a wo ko na se hwan na kan wo so ya adamfo me yire na wo ntimi ba abusuafo na nka ma bechi akwa na betie mu abusuafo ne frɛ wo bɔ amane ye se wo yire wo da bi o ma frɛ me ma me na mo frɛ ne ka hye no ene kwa na asem ni si Sunday omo mo de ko hye nti Monday best atami ene mo frɛ me ma me ebo na mani. Okay. Omo kire wo kwankura wo yire fa so ofrim. Asema mi bisa mam say ofre na asema no kan say ne papa ne frɛ no say okoda ya de chin no na wewu. Na ye no kresa. Ye kokuma asema kwati na ye no kresa. Mo kote ne say. Ye kote say asema ye no e committee suicide. O committee suicide. Kafra. Abusuya enkomo we no. Aye enkomo bi a emu owram na emu odin be me nsu wate kafra said de all kan yere ne de ne said depression de ne ko ba oba no po say asem we ahye me so ache me pesa fe de me kasa na me hoto me na ye hwe ye bre no a me pesa me de asem no Isaac said de be ya me no mienu nyina ye benya ne ye nti I don't want you to keep crying me pesa obekọ so share the tears ene ma yempe baby ma on da relax e china yento asan komo we say so yem fancy ha
for the time being. Na fe yen to aso. Na yenwura mu hwe questions ense mi se bebre wo ho. Edi enti de kan eni e wa chena de ebehwe ni binim. Edi enti ana menye meyire tie na sa meyire beje transfer mpo a me ye kunu de kan mante ho hwe. Meyire nua be ma na one ne kwadwene ho ne ebebe omamane. Ya be fa ne ko me na menini ya de ko yade. Mo be fa ne ko ya nche bia ne ebebe omamane se meyire no wa firi mu so me ne me ma me ne abusua kakra ne namfo kakra ko ya yesi e da bi yentimi ma wa mane yentimi nka bibia anye den enkyerɛw age se wo de obusuafo eba eno kura na nkyɛn ede na ku meyire abusua se meyire no woda aye no wansode enso ye ba kuro ni mu no ye beti se wo de ahoma oba kama ni monyamfo kama wa free Maria kete say ensem ni bi wom some asisi a kire no doso. Then so Isaac, I am putting myself in your shoes. Calm me down. Na echina. Yento ankomo no so ne enko abusua ne ho ne emisa wo no say e de na ekoso. E de interest pa no wo ba no for me fa no ko ye ni wo ni mu. Na aye kura wo mama be me yensi ase. Na ensem no emu awuram sampa se ne yere ne hye ne ho akonfo a yebehu so anhye ne ho akonfo nso na bibi ne si yenso a yebehu eno nti echina mema ya to asa akomo no so Isaac ji konko oni me ya adwene en na obede kuma so wati obesa baba kwa samba e kwanwa okay odi enti ye beto aso afri ba bi gya no wati komo we de echira nko a ye bedi nkomo no e de afri honnom na awiase emu awramu na ye kan yo me say over school na o ma oba no ko university na wo pe school papa ya abofra no na disua ni bibia be konkanya me say Ghana Baptist University College school no ya be admissions no watomu ageze no students e wa kwanya say obia etimi ba na obe apply because programs no edoso de wo pe no eno na ye de be ma amawaye and the School of Health and Allied Sciences programs no ye wo BSc General Nursing ye wo HND Medical Laboratory Technology eno e wo ho Oba School of Arts and Social Sciences Education programs and so ye wo Bachelor of Education in French ehona la pair ene ma pair ene wa hwan ni nyina no ewo no ene ewo English and diploma in French and so edie ewo ho me ba cho e programs ni run free January ene ko si a year December mesra wonyanyanse aduonu no mo wontimi emma yesuku no bi oba Ghana Baptist University College campus no bi ewo Amekom ebi nso ewo Abua kwa mesra wabofra no ntifra yen na ye ne wo entwetwem kobo ye number no 0549 062092 WhatsApp no 0202 773344 na obano da chinti mesra pe eye na disua no eho asem na kamse twisco kama pa unim se nuane no ahyemu ma ya chese B vitamins vitamin C D iron edoso bebre na ewomu eno tipebi na wodi ane se ubenya 2 Ghana cedis unyenya pe wodi mo mafra ni nyina mbetimi atwa twisco chocolate no ede na ne twa no so eye sronko fansio kakra fa na family kakra gum eno ano no ubetimi ede atwa bonum ye 20 grams sachet no ye 400 grams sachet ye 400 gram eno e tin mu ti de beboa na obeto Food and Drugs Authority won machine so de ebo ho enti supermarket bi awura mu no obetimi enya bi na wato na afi ebeboa wo papa bomba stores se akwantu ehun senkan de usa wonum ho a na chese wo ya ayira aiwasa no eno elaso ho se bi opese ko internship wa broche opese ko settle wa broche opese ko school wa broche na opako USA UK Canada China Japan Germany France Italy yele baby ya wonu bebo e de wako kwa mo fa so abo ne se office applications no wo mani de akire wo ma na behwe no ma ya ma o documentation no we na forge bia befra na refuse on be year free mu tenten afa wo tempo na beda ye behwe flight kura wo de ko no ye ma wo de tuotu nwisi bia kama na mu yo be lande kama na wadru eye asumdwe mu sa anadwumafo nyina wonum ede mo beko wodu Kumasi abepacho ye wo Ecocent Road e wo Eija ye ben Victory Baptist asori dan no sebe ya wonyina ntify number ni 0531 085235 obetimi so afre 0261 671686 Floracus diaper abata no si dru anadwo wonum tumi da
eno na ade bo abofra na e ma abofra no wotimi da yie papa fi say ma abofra no to ho ya wisi kosi no hwere ne dumie no odware ne no nsi anwumre na ade bo no yes ade achi otinani e ba say wo sheda de dem wo kwai wo ara na wo beda na esa ma abofra no to ho so ye ton flower tissues de unim dada we enie uji bisi ukamu esim ketuwa no e bishop esim na ama wa ye guy wa ye kiko misrew supermarket bia wuram bia no ubenya enema mienu ya maboso yi bi ato na mum so pese ofa no dodo nso na utu koton a na wa Fred Delta paper mail 0243 033033 na unso wajibi na yekoye nem eno no faith ho ena yekono faith homeopathic clinic first na meka homeo I know no ha mema na body na ma me doc mema wa ha yeah mate wudi sa faith mama faith and na me se behwe mama faith behwe no mama nkasa atena se mama aye homeo ana homo aye homeo aye nga me kwa beka homo ne nsan eti faith homeopathic clinic mama boy enkomo ewie yada wasemomi yada woni wabedwafo nyina ase na yade enchia sonko emma wahwefo ene watiefo eyinawa sede momi oka ya ne yeka faith homeopathic clinic ya yade ane say yehwe chronic diseases yare kwankro de wanu madro ache sa ha wono na faith homeopathic clinic for yehwe yabase yetu nyarewa ase na yemfa yepe enkase na koye hwehwemu yese me wa arthritis problem nti me beto edro faith for ho entisa ye ho oba ye screen woni padua no ye check 36 organs ni ye hum baabi a problem wo na afidie no editate say ye ma wo edrowing na se ye de wonno nso mawa eno ano no wanya wa yaresa enti na dodo na afre se enu nketwa clinic ye sanya ria emfa ho ne wo yare ne sade esifa ache oba faith for no yemfa yensanyi yemfa ensuo no na emom yema wo spoon na ye de yegu katema so utafra sade wo widie mu eyew ni padua nem eyew bian ofaya na ho ato nti faith homeopathic clinic ye sonko free screening no mami ya de ato ho e de ama wahwefo watiefo so wiki mu nyinala ye screening obi ani padua obi wo amomi wonim ne yare nanso ono adedi pe enum nro asa akofa ha ofofo ayede abreno obi wo ha wontimi na wada cha ye 2 hours enka ni padua so ne enka watimi anakranya wo 6 hours and 7 hours but dodo na obebre ansa na watimi ada obi wo ha emfa ho ne enura wonnom enso momi aduane pa ontimi nibi obi wo ha ojonson tentem ohome a obre ensisi so sa wo sa no eye kidney ne sa hawo bema sa niema we nyina edadi wo ho a wo filisa opesa wo fi afia ne ma obi atembia no onya nausea ne bofo no enso wo diwemu na o sen hu sa sanyi e kire sa wo sa no kidney no hawo bem mesra wo say yede ato ho e de amount blood screening we ni padua no faith homeopathic clinic ye wo Accra so wutum Antico Junction wo ba Kumase ha ye wo Ahenema Kokoben 18 Takrade ye wo Anaji police station Bogoso ye wo Old Aseda clinic station wa Koforidua ye wo Poly Junction Landis Manager Road awani ye die adwuma ye besra say be screening ni padua no enkasa mi madam fu bi with the same yare na ne widie mo hye no onu madrowe ejaye dabi me ma mi bi se ne widie mo hye no bro be 10 years and also I na menopause no kwa na de ba patch dabi mommy nas oba be screening ni padua no edro ba ko pe ne twama na la cases was na sof mami edrowe me ta free e be se de ewura mi sister me mama me ho atimi atome na so mommy Yama 4 days. Wow. To free. Wow. And no one no. Wow. O se me wuti me hyehyem na me di nsu ogu me ho no.
enti ne yade ato wo se wonim wo yare no enti na wo ade wo pe efen robi no bra bestri ne oni padua no ne ntwe se yare we na aba ni padua nim enno we na wo se wo fa ye bebo amas awo ni nyina ye dey every wo so mommy ebra ye kasa me de numbers no okay said you be tie ye no wo kema obetimi afa your number no MTN line ye 0244 58 mama me ba mami free assembly okay o e free screening ti one fa number nintem na etifa so mo number bi am expect ya na obi aba mo beje obi Ninya ne so beka se me hwe mo Adom TV. Okay. Mama yansa nko number no so yenko. Number ne ye 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Tigo line is here 0275 96 94 14 0275 96 94 14 baby I will be our fra yet baby a ben will lie by a day okay mante monyamfo bi nwa na memra sisi memra okay fakaka so we live in a plastics era. According to WHO, World Economic Forum, Obina confirm says they are infiltrated with polythene extracts. Yeah. And even bottled water, the amount of microplastics in bottled water, the catch away are made. Sachet water cry amen home baby. Wow. World Economic Forum are confirming. WHO are confirming. When he said 2019 United Nations celebrating World Environmental Day, that their indoor pollution cry nipa no. Wow. And that's simply to so show them cry bit me indoor pollution. Wow. And notice he said it has been established say nipa bia udidi num so home from at the same time now udidi num no o accumulate sa toxins we so kakran at the same time. Okay. Because they say agrochemicals, pesticides, weedicides, any fertilizers now chemical ones are using. Yeah. It be a trade no by him. That is the reason why I bet me the quadru when in abre, but one no teams away the quadrubunu. Amina ko unipedrenma, a your liver and your kidneys. And as our residues when in ano, eco dampe. Okay. And only the chemical factory of your being. Ain't you know, and young one was a nipa eco dialysis so I be baby. Because the effect of these toxins in the diaba. To be faith homeopathic clinical. You say be a detox. Okay. The fidia ba ubi shemwa and no detoxify our system. Wow. Emma sa contaminants when in a pee. Na unipeduano ayekama. Because sa unipeduano a senior state to be an alkaline. More na sa toxins we come no unipeduano acidic. Unipeduano be acidic and makwama bacteria, fungi, and viruses it emits them. And we are comfortable in an acidic area. And we will buy a bit detoxify come at cost that is a come here as a way to area. Wow. Now we are that day. Over that and nebia. On the past 10 years, on a so feeling like wow. One broadcaster be. Or see a buy and car, the furniture change. Okay. Or angel. Or say for the past 10 years, until me not twice or 4 hours. That. Or buy or be detoxifying the system. What that 2 hours near 1 hour 30 minutes near sa peace. Okay. And routine is so be share. Now our situation now. On family faith homeopathic clinic. A baby you see or a holistic approach. Okay. Or by your acupuncture or your non-pharmacological treatment. You hope I know you're doing the asem. Just and Tremo Crown, but yes, I'm for number and 0244 58 38 59 0244 58 38 59. Must you say I hinema kokobin 18 ho no ma odu abise obi ase open no kitu afi ho no obi abetro for number na branches ne doors. Okay. You attack rade
ebi on Crying Santa Maria, ebi o Koforidua Landry Managers Road, ebi o Bogoso. But the offer better branch a bembe bia wono. Na also wetin if you didn't okumas no one won cry no be no baby abekobia. Doc dey say wa jine dey cry that. I come 2 minutes me from my way. Before Kaka said, Penumbia, we are not in Suasa, and so we are based on a crime man can be here. To be particular, men can say, a speciality, a dorsal. Okay. That be brought to Tuga, Saturday in Sia area, do a while screening, idea cast screening, Nipa of Fapping annual health. Why your health here, also Rianopa, Diana, a Bekenya, or Safakwaduma. And the advantage in idea to say ye screenings. Won't take his advantage in Nadibia, baby, or many opportunity, na baby, and Jinabia, me case, or ya review or why, answer and the sentence in a crab dead, na ebikun. Who said, Uti ya, who feels you all one or so within such a period, nebikun. Yeah. Cause a book to watch it. A screen body ninety. One quiet labs, who ninety, and a DSU. Don't afraid to me, particularly clinical, such screenings, and we take advantage, Machine who crying a deep screening, Mammy, me say the issue, machine no ever check, baby, ya rebiano. And I only say ya rear makwa. Ya rear a bunch of Honama crabby a veteran, a gym especially if I are able to say hepatitis, no virus about bread bonum no better. And on about incubation period, 3 to 20 weeks. Well, imagine 1 week, be 4 weeks, be 1 month. It's all the times 29, not just 5 months. No, yeah. One screen here. So 5 months na boani di hu sia symptoms na da na di prekope na se beta no ofu be ye hye wo be ma ofu kakraka so aye shen o te ya won sani fa so be wo ba na ye screen body na machine no agina so ahwe wa hu nsu a odi akoni aba wo hu imoja body mass index ana ewiase ade ba ko pa hu ya pa so immune system. Okay. Machine hwe na akire dwen fama asa akire dwen. O cheche mkwe be de o ma bomba. Any ha. O phone number no enkwatena so. Free. Okay. Take advantage no Monday to Saturdays na di adwuma. On for 8 to 5. O de boru so ye ho no mu. Baby e be on say de mama kan ye no. Baby e be on ye do branch number be ma wo. Tumika call outlet no wa pum. Okay. Enti wo be phone number ni sesi a. Okay. Number no 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and Tigo line is 0275 96 94 14 Pacho Kumasi I do any chair Ohemaa Benewaa 18 junction. Okay. Mama, my time now so but I said me chow 30 seconds can be or last words na was bebre mesre wa hwefo ne watie fo se ye besi manti fufuro mu ye mpese obia de yare ebesim enti enene ochina obia me screening ni pedua no nea ekoso e ma wedi mo chehyew nea ekoso a ubetimi ananti free akwadwo so evi frenchew nea ekoso e ma udidi enso women nea ekoso a wo home a ensi so ye de kwanya ato ha ma wahwefo no watiefo se omo me screening ne hu de wo system nim ansa no wo hunre wo sa wonom ye ya che obia ye de 500 cities enso wahwefo ne watiefo wunti ye ache obia se obia mra me screening ni padua no ni tosfa wo ni padua no wo ni pressure wo ni so wo hwa ade wo ni ye afidi on waso wo ye de wo so enye eye drop ade begu so ene be me wani ne etanako bra na yan wose wani ne so mana sabe wo hwa ade wu se ebo si wani so obo se me hwa light ya numra na light na bebre wo ba ye screening ya da wose wani ne so kama ama wani ne so ada ho ya da ya hwefo nyina ase. Okay. A Faith Homeopathic Clinic and yakoni the number no ama ba bia madri ma ye ntwa ye ho na ye nyen krato kakra bi na ye koba de aka ne nyina no ye de besoso ma ye ntwa ye ho mra. Nhyira 104.5 Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure?
Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism.
Welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Nhyira. Who is it? When you're fantastic. No, pure. So say, dear, we in charge when you feel one casanga. Losing the layman capsules. A mouse is in go to Juma yet ding. No bread you must have with shanka sanka. Nana, no, near. So, losing locket, Mr. Unless you I'm always what if you want take you're free to come to I say for semi boom round see me dear someone. Me matentia losing locket, Mr. Losing the layman capsule. More your bem. More than Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. And men didn't feel do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman new for anyone I want need. Comments no ababebre and Mejibre Nafi making kind comments na abani na ya sone so a na yi de ye wo mu no na ya kan na ya ko ye nim lady na ho ye de ena wo na won kasa akura nti me fa won sha se na ye nko yo Ohemaa me da se na me che atie for so na refo so me ka se Daniel girl ni venza lady na me ni di ni ko fe Annabel Gaute hey Annabel oya abofra sabi meka se no baby ote no fa ne se nya ono ani parents but said the auntie sikan no was what no from very little no shakra in the best 6 months mo and otete abofra nti in a way no on fa ne se said your kind say ono afa ne se ne yemba because obi otete every 6 months there na say one na we ne diaper ne ade stages in life I had it more from did said you was shana what it no for money woman a gianidi or crawley or gina ho yes and in a stage be in life I'm more friend and my yano sa pick here about a dream men funny say what do teenage now it do sad time now hormonal changes about mumu be and she said as a mother once study sa your man no kakra no one say be my buy said you no be na no can say or your health personnel you can so the same thing nti e ba sa na omo adaje ni swa nti ba ne sa na ma emofra tete na bi ono ane de kura obi ombo nkonten kore ono ane de no but sabi ne brother ne de na bi ene ho aba asem
kakra meka che no as a mother ne say edu stage say na e mo fra no mo changes bebre no fo bobo okodi ye fence and menstrual omunya yi bi ti say atenka ewo ebe ni padua ne say opese one be ma timi chia ye bibi edu sa stages nya as obata o so che obatena se na won ne kasa se na wo so odi ne na damfo wo hu de me che ba se woni adaje na se me kwa adwuma enti me de adwuma mi tu ka de opa bia me de be ma wo na wo ye se de obeje wo nsem a me wani na wo so okay enu nti no ya daje o ya die yo ye mofra ne ya dache enu nti se wo adwuma wo dwaboom kura e wo so pemre bia wo no ma tena se na wo no mo kasa na fa ne show yam enye bro so for kan bible akanten so aba but enye bro bebrebe no eni de wa so for ka say yentia na ya se na ye munkam ne no enye no na betene abofra no se bibi tramwa bisa papa yeah ono na ye se na so ndi o ye me minim di o ni hobi enfa kura se ye bi ejina ne de o ye de ya try to o ndi eche aha enti no mesre ma me no so o pemre mom no ni abofra ne ye se o fa o masa wo namfofo a o motimi nya nyoma bi ensie wo so but say when you ada agina say we jana jejem dia wono so say de wo kan abrante yin say de mama kan wo say be ba miss bibia na wasoro anka senti no ebi a entity en ba bi eto chima a one penny because of adagia oninti nti mesre ne pa stages in life and so man ni ba ne ho yes as a parent there also more ni da ho okay all right evangelist the go after there and I shirt no effort. Thank you. I offer baby because we kasa no I online say na that's what from no. Yeah, me timi na me there's some damn man. Okay. The my titwa no focus here. Sir, odanta mo. Aso ha no be yuti no wanya so tro bensia be mo betimi e bie wadwene mu bebe ara say na hema papa asemi nie nipa yenim nyansa nche nyame okay patwa ye hwe ade bi ye yeta de brofo sem ye niama bi etia ye do bo ni wiase no one bo nipa okay ano se niama bi wo nipa bra bom do de na abo na yi ne tekema so abo akola ye was tender stage and what theophilus stage and ye wo ayi woman part stage ayi stage odabi onti brofu bi asintira akola no sa oni choice okay inti akola no sa na basa yes ka choice ye dey oni choice why emko inti basa wo na ukuntura akola no na wo fo bi ya basha bone akola na gem nsem wi amsa akola na so osuru from the game one ote me study adedina na brofo ni namu hey junior I'll beat you what throw me denchi I love you ya so na anyini what throw ya kum we jai hwe ti aso aba Christo say no Ghana mrase me oh Ghana mrati na akola keto tumi hwe ni teachers mu this is Ghana mra child right tie on say ya soro on say akola tumi gina na mani anim di na tem what am I say ha ya wa akola do ya di nani ya di ani na tia no akola no wa ya soft wa man ho kwan ya wa akola do wo di wani tia this a blow okay ebi so this aba ebi so just o tiam ti akola no awofo wo eya role e play won akola na bra bom ha o da chi wie kusie se me madua na mabedwafo koko se wo ba o de ne ba na ede ade na nipa de ye kwa ni eja ye ma ho ye nyini no hwe se de esi tete ye school time ye teach excursion ya no bi teach excursion teach day excursion inspection oh your friend excursion inspection na okay you can take it to that but me na ya nchira sa inspection teach excursion we be run excursion yan kwai and your fingernails excursion your dressing appearance excursion ni na na teacher for ne chira nyansa ye behunu akola bia odin days no anyini se nkola no not tojin babies ni na ejimi because ya yo mo ye wonam bi wo ha mentum badinda junior bia ya ejimi
Oh, it's a fact. I don't like the way you are behaving as a Junior fired me. Junior fired me. Many other that I someone working. They say Junior fired me. Someone working. Oh, you can take it to me. Junior, I'm a Kesabe. Kesabe, stop what you are doing. I will beat you. Siano. What was I done for my papa? Junior, Mammy. No question, my woman say. Sister, I mean, blame money, baby. Okay. Or you're not just a colani yan yamba. A yen your bear maba. Enti, or cofa, baby. A crabacca says, I mean, mammy, no one. How you be a winyamsa. Into I am not just or ya colani ye. I'm an yak. By any papa aging. Obia kola we Jimmy Sano or Venechi. Mammy for Busuminsia. On say oba for no say e mo no sone. Na what the amane sister na say won pay duane po ade ate so. Say obetwatro. Nti wo so ho no na fei oba for. Say ha de enye o sa o. E do ba de o ka bi. Onu an de bare. Edu me bi an me hu say enkola sura teacher for che o ma wo fo. Okay. Me twa ba frifie ekoma me ba. Me ba ne teacher no so for so me obey dance ni. The command say because me di me ba ne be ko school yet mozizo ngo akra no ko state. Me di ne do school ma me nu fie no o twen what you say ti sem osaya boy ti sem mama mani ameria enko be ye me so asem. It is sister no who say nye ne yam ba o ya de ma akola na ni age also se ko sia wodi si wa na asa o say me wo bia bre woni ho no wo che ba miensa no akeka abom wo man wo kura wo a wo toy no nya bi ni. Okay, big man mesa amwato aso meba na menkwa ahoma no so na menye wo so wadwen kire wadwen ye wo sen ewo asem wo na ye kan ye eho 03220835818283 mesra wo boss wo atwaniti a na wo nua bi nso enwura so bi na fe yenko memfa ne a odi kan. Hello oh me ma he ye jo wo fakwanta. Oh me ma somo kofi ase no tan coach. Oh me any kama me mo no abedwafo abaso. Any kasade ne afutu a mode maye no ye ti fam no so madisua no ye fa papa. Abedwo Nyankopon ma mo nkwane ahoden. Oh me ma me monitor Nigeria ne champion golf ni pato so gina chire. Oh me no yesre no na o kasa akola no ntimi hwe no yesre no pa won de do ye bia no won fanche na won de say what na aba bedru sabe no enye nne na wo de ne ba beko na akola nso ka say wonya no ebo form na me fa me didi say wo wo kasa bia be ka kire na emma mframa mu ya da masepa ni afutu a mutu ye me da so wo me. Okay, yes, so ya da say hello me na from baje wudin baby afrefi wai mama Piao papa Piao Blatani Tafoni nyina bla Akle Junction ana me do aduro no na me ani no kura mo boy djuma na kopon hira mo papa na me wo fa si wo hu wo asen ka senen ka mi se twa ne to ma no hu ko bete be be edu ko no bete na wonu aso ble wa no se yikonfo yire ana wa no chabi se munu kwa na ma me nkwala ni bi o akwala ye te wo da ati ama o baby a wo kodo e wonye enkoho wo se hwa na me firi maba afekira ni sai so hu na maame no a okọ no ho na oje ne tena ho no madi ne ho ya awro fa maame no kese mo me yache no wati afi ese nka wo di akwala ni kofie ekobusa na esie ese ma o se ne ba free school ba be kasa akwala na e mobo titi school mu nyina wo boa maame no na pulu akwala no a de so me keka se ye no amo ase na de ma no ensamfo tantan we wati bi pay so hu ya mienim no krama ntu akwala no fo na se wo ta ko bi sa ko distance mu no bi mu a mama ne fa ne ko ma ne maame e de ensamfo tantan no men for hello Nanai papa me do fudi baby afrefi bibi ane brother me ta ko se hu ati number 2 obey man bacho yeti o bacho akra na krabo ne na yen
Hello, you baby. Book of a bema better. Hey, na bema crans in way out. Who knew bema yet? Was allowed what nobody did and go more with them. Hey, I can see. I ran nothing. All right. Yeah, that's say hello. Hello. Mom, sorry, Ohemaa Benewaa. Original, try me to me, Uncle Wati. My father in Jenko, then came Vanya the graft. Mama beginning, Mama go to say the bram. Mama Mo, this was about 21 crime. And remember, that Thomas knew they did the Abdawati. But do my power, but the same with me, I want to know for this accusation. In China, I'm a boss party out there. I will tell. Oh, me. And when you know, you mean. Now, say, a crying TV, as she said. Say, game, I make so Cassano. Or a damn money them TV boho. Oh, TV boho. Ya open beyond iron with you. It tells you, say, okay, I can Cassano, will give her with you. And if you are an crab on the same, I said, Yanyado. I said, the apple for one man, and your money, because my would dear. No, but the other Johnny found in crab, no. One found man, papa, or not any year. What Johnny knew. She may scream in your banana, and I said, one chain out once and one okay, my. Yeah, I was no me and sa a board now when we were doom TV, a jua day or bread you may kakra ya dear a bread winnie, a china dance so don't call a bopon semenum pepa. I yet know what Casa Fodin wachi na any jumano a mumidi at the Ohemaa Benewaa, yet they will have no me and sa a rebel apemo. Mamma Sanko, a humano so a BMO. Hello? Hello? Madam Foodie, maybe a fee. Yo, mommy, whatever my phone and my one when I enter on Kaye. But I shall take a coffee. I can't find Wadama. But I make a coffee no more. Why, your children were for you now, young quay. But I shall. Then so, me back, or Yadima, and the castle and I make a my board. If you were here for Jinabon, you can Akola or Jinabon, or say, the Kuma Beto, you know about it. No, care what years to find for. You are the Bank Road, or call after seeing what we fight. Mammy be a wound, no two stove, commanded me in the Sakaya and Soma. The number was not good. It's an uncle on one banana. The message, and I said, what is my friend? Dear Mubasiki, and friend. All fun. Okay, yeah, that's it. Hello? Hello? What was ye? What way? What was ye? What way? Council pa. A jump of profit. Mamma tell me, I'm what I say. I go to Bukia. Daily, opening. What make a man who is amazing days for market. Without Cobra. That was he of what they are preparing. What day? What was it? Acolano. Hey, oh, good one. Cobaya Jumo. Eh, I don't know. Penny. So, Acola, wow, TV. Wow, talking back. What pet? And now we'll be in your sister. Talk about driving them. Now, walk away. What will be about them? Who's that about your mind? My men are also, I don't know. What was it? I had nasty. Play. And then I want it. And I don't know. And a bee. And I'm on the want it. Okay. Yes, that's what it. Hello? Hello? Hello. What's wrong with you, baby? I'm afraid. Pacho Midian, Joe. You do an amaco. Oh, Bema Joe, young quay. Oh, anytime Uncle wants to run away. Najmamudi. Na Kakame Kakano Yakla Bonnie. So, be brave is your honor, meaning so being more a program the question and a big betty no my dear put to. Mamma, Mr. Anama and Jan Castle Uncle. One, I am one young Pupon, Jumano, and Aka because a ban only console manner at Camu, Moncata and Cherano, Namutunifo. So, let your batty and head, or Yezisa. So, don't cause an aban could maybe on time finance no can. They do not do any bonus and yeah,
So giri na ba so ide akom nyame nka mo djuma di amodi. So yeah, that's it. Hello. 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 Me na for me pacho wudi baby afrefi. Ohemaa wo de wa wo de share na simi ni do na sako. Yo, na wada man pacho eti o. O de money tuma. E wi ma ye tuma pa nya ko pon shira mo. Na kakra America na se ma me na odi akwa ha no. Mi su bi inu no. So wo yem fum so baby kakra na emu no bi a on na ehunu kwan na se so wo ye. Ti se de amon si brem no mestre. Mummy sinu no na ja se me kan no e bibi sa no ho kon be fa so. Ya ko pon shira mo du mo pa mo ye no ase. Okay, yes yeah, that's it. Ne wadwenche. Hello. Good afternoon, ma. Me na for pacho wudi baby afrefi. Pacho Mike ni man kanso. Yo, Mike pacho yanko. Onima kakra metimi aka ne se ma ame no. Anti bi yes any pi mfanse akura woni bu stress so yitwa na yempepa yesre no boni na wadi onfa no boni nche no one ye papa na ye ma me nikunu na yesre wo mo yipa wo mu te opi mo mfa nko so ndo kwa na brabo bese yesre wo mo a omumu wan na ni bisi bia no nya mo beka bi an akura no fi so beti da CP. So yeah, that's it. Okay, hello. Hello, Ohemaa. Mame, mpacho wudi baby afrefi. Yo, me dra bi ke ebu ajakobu. Oh, papa, facha me o eja, yenko. We say eja me yo ba ase. Eta wa se. Ele ka fra me se ada. Me kaka kran se. Se dia papa ne kan yi sie. Esre wo maame no. Efo so na aba. Akura what ya tia no na so what only tin one tia no a ya akura boni. O ni papa ni na nka mu esre wo mo mo fanken. No mo fa nko. O de ko benya se kura. Na so na am mo pere nso ayekwa. O de so na so on o sa no be ya on fa mem. No nunu ni ayi wa akeke dro metua no. Ama no ho. Okay. Yate me last two callers. Hello. Yeah, hello. Me don't from Pacho Wudi, baby afrefi. I will look up from Tattoo, ma'am. I'm for you. Yanko pa dom, ye. You may say, na me tia be Japoni. You may say, Palaboni, you be a PA, I was tata. You be more very so funny, I didn't know, Mukandi, my came to shop you. You say, I may have my Oh, yes, so yeah, that's it. My last caller. Hello? Kafra, Mama Fanshe. Hello? Hello. Me don't for Wudi, baby afrefi. I'm Jane, you make a different cocoa. Yo, Mammy Jane, Pacho with you. And I'm asking money again. Lady, a best today. Papa and mamma, no one facolanum from Winton. A colano, I call out Bonnie. When you're dying and watching crop for my baby. Yes, I said no command our fullness at Dana Dawson's eye. When one was sacred. Yo, ye chanko kofuo enyina ne kofuo nyina ena wudi wa woda na ye meka cho nyina ne se twede mpo nyankopon onto wonkwam onhyiraw onye okese na fe wonfa mfi adom nko adom nanso adofo binum edini ena abeka mensa wa ha enu nti wey a special birthday free nana akua nimo ehonnom wonu wankasa ne papa na ekua ni mo eye asante mampom penya hema na onwa ne papa Mr. Samuel Kofi Dako or retired police officer and eye daddy birthday ye wish no happy blessed birthday na yankopon wo hira no pi ajapae na eno nti papa ye kase yankopon want to kwandem sanso ena eye nanakua ni mokro ya nanase onwa ni nua Sandra Amewuda ono nso edi na woda nti wose yensere twede ampo yankopon ni nhira emfa emmaw na o show happy birthday we ko etiama na kusi jasi wo ICGC ewo adwena se ene ye woda big mama o say yen we show happy birthday we dey ase konofo ye we show happy birthday why
Nyankopon hia wo na wonye okese 1 minute nkomo toso mi no na fa mi nko menim big man me free home ma omo toso mi bra ne de ade ho na ni ha no apa no kwasem ni chese ana ba home na me ko evangelist be home say ma bre oso mi okay yanko doko de wo mu ni say bra na sem no ho areho say de na osu ba mo mi enti abusua no so de mfiri okay because obu ha wo de na sem ba wa hwe a wo be mfumso ebi a na wo de abusua no so de enti a omo yesa omo so yesa enti ansa na me kom bebre no just ya te abusua fo na okay next yeah madam yes boss yenu abe ma ne de no yo abusua bi wo na kom awade te se se be producer akotena bonten CT2 able to abusua bi ye ni producer bone yankasa okay show emema da bia meta aka se be ma akwa ware na se o de do akwa edokwa o mistake a o ye mani o hwere ade ba ko ye abusua na o yere eto da bia na abusua no fi se wagimi eto da bi so na o yere so fi se wagimi okay wo ma no bebre aya ware wo mo a ye ka yetim asem kire mboto mo nkan de nkire ye wo ma no bebre aya ware wo mo family no susu se mo japade enti na ma ya ware wo mo ye wo ma bebre aya ware wo mo a de akoso abusua ni mu no omo ne mo abusua di nkomo echen ye ti ya na abusua ni fi se be mprodu asase ye kuta ka bia na ye shatade bia efi wo mo ba no ho okay papa yi me tie ni storyline ni na but to the extent say ni ni akodina na ti say me corporate transfer ma me ni aba oba wa yare o te ma se na abreko ani kunnim e ma bebre timi si dan na ni kunnim oba bebre etimi ekoje plot na ni kunnim e ma tumi ya japade oba kwa omukunu ennim me pa cha unya o time je ope ana ye enti ba mama na ni na ba mama na ni na ho odi de ene so ni my favorite me doctor bi abetu am fufu oni maduma okay doctor otu am fufu in fact o doctor course ma ko ni ye media okay what am I say enti mema mo mani na ho e ma na mo sere kire so mo ye poison chen bibia okay o wale na say o yere dado adi kire wa yesusu ma tinya de wo ne contract na wo sign o yere dado adi kire wa o yere dado adi mo kire wa o def warrant na wo sign gentia gentia oh but you the host I'm the host and perfect question now be same ni nyina ne say oba ni nyina obi same oba wa hu say unu kumutia na wo dadu kire na o dadu ndi na kire wo no o pa kire wo say county ma sem nyina kire no kire mba bia ma bi no ma na ma nyina oh me dia me see few notes yes ya pai ko afase wo hoyi ya pai ayi afase a ana ko pra wada what ma say enti se ye ka kronfo na menye kronfo a how say me ko jama ho eza wo akusie ni mniwa exactly enti sa obama obada do agikire wa susuma tunya nda because enche obeku that obeku na obama wani age it's na public life we me come down by beku that day no obama wani age sa yes enti obade ye ne tena 50-50 asa odo na asa ono no odo no bet ono na nka nwale no nti wo ye ne sa na wo fa ho na ho oye o no me ma hwe hu sa wo no me na wo ja wo so e omodoso amadoso okay man doso but to da bi kwa ya nya to da bi kwa ba ma bi ho wa nya first choice okay choice no so kokodu 5 okay ba ma bi ya first second third fourth choice it is first choice no wa nya what dey choice sa no wa ka bi emu sa wo ka wo inte bi afa na first choice no ho ana ko si third choice into kwa ani nya me nko nya me dada na anu na onene na onene sa nya na mpamo Why? Debbie, minimum kwame. So I can't want to so ba what did you so no headache. No headache. Oh, yeah, no have it. Minimum no. Busan say o ye sofo. Bisan man. Who can send you? Yes. Yes. Who quote Bible say? Yeah. Bible say my yan kasama Bible because Bible say I will say you tend to my friend with yes. Now I put it to you say no Bible kroya ka che say bema do yire o wo say wo tu afutu say mema no kra mo no Mika 5 me pa to so you to Bible Mika 5 also about that kukum kwa ya kasi ko wekum
Na wase mo no mo yere no mo so. Wase ye no. Nyamom. Nyame yani na ho. Eno ka. Wa hwe de isi de ya da. How much afford? Eno ka. David kom. Wona ho chroy. Hwe ayi Samson kom. Osafo. Wakobi mu. Wakobi mu. Yadam. Wonya book hat da. Wonya bi da. Me ka ko taxi so mu ntu engine fa ti di. Osafo. Yes. Shebibi yes sorry my woody. Me ka fata monte fata. Lady meba. Order. Ode nya bote. Order. Who kasa? Maybe mo Michael. Opese. O kire se me miss go to Bible. But say fact. O say ya no wo. Order. Adam do bebrebe ni na wiye. Medu Mike no. That's right. Order. That's my mind. That is my order. Mind. Aye dey na wo do taxi. Eko yes yemfa ti di engines ma. Dem ye fe na biba. Nanso mi kabiba papa. Ya biba dey me ho. Oya le. Ya biba. Oya dey. O ma me de ne ko shopping taxi driver. Me de ne ko shopping. 2 weeks no dey me. No Saturday ne apentani na fe na oruma ne na. E na o de taxi ni ko twa mu ho. Ehye me papa. Wo de taxi ni ko fa wara. Timi abiba bia no ampe na asem. Abiba that time na adokosia ya me do. Abiba very good abiba. Okome abiba. Na nyum so aba. Me de ka pe me. Yes ana. Ebusiafo, mama kai comments no kakra na fe yenye na yenko. YouTube comment Doris Mensa was so chere pa Doris yeso yejo so I ship to osige we pa we was so a big girl asamo we so a hell osintige boko dear Selina Lewis was Erickson Nana Kwame Sikapa was asamo eto de ani visi awofo no omo hayen enso omo boayen o ama ya hyeden na brabo etumi aboayen Juliana Abe ose adenti na berebia ye fi se ebro enkwa ne kwa refa so a obeti akoda aden na won chene ntina se na wontu ne fo na hu ne ha no ebu wa no ahyeda je se wotia no eno de sanete ya wado ose uburu akoda no nya no ne asem no wode ani omo nkasa wasundwe mu okay yate kojo free okay kojo free si ase ye abuse akoda no dabi say ya mono kojo obi amono wa ha de da na ye de to ye no sir Chris waso ye say we si asom na no pa ase Mintimin kan simply D was see enkwada wo no maba 90s 80s 90s no hwe we mu de o say kura it essese your discipline wo mo pa na ono so ne de no Domisco to NTS was say ade na simple o pese onya ne freedom enye ne dachi bia asem bia na ope YouTube comments no no me fa be 1 minute in Facebook na me kenkan kakra nso free ho na fe yenye na yen wrap it up na mama bat say lady god me kan cho say fast of 7 chain if you say papa so for or kan okore ne pa so une no class captain no or more thing. Okay, making kind kakra Facebook adepa obapa also only case na me nipa cross only case no also big mama uta twa for pa ene de sana etie okay kwaku kin solo on the also didi we a eno person tie wu asem no pese obeyesa Fifi Benji was akoda no almost amfane nkoma na ofo bi kwa no afio ma mentina oh yes na na ya comment we no menti kan okay na na fia frame ma o see depression mu pro max menim ni ana wanya depression no ya na comment no de emfa dwumadie no ho no de menti nkenkan so nti uhwe de na wadaroma waka de ye ya hwasem ne yetimi akenkan e de amount humble extravagance o se esese enkodanke to an yetia wo mu omo enya de ya wa na fi o se wosu no ohwa efe medase e pa Linda Swain wo se nanim kura kire se wo mu ade
Me de me yin say wo fie na wonu motete ne bia wo ya akoda boni okay bo me Timothy so ye man nko fie na we nya asem bia obaya ese ohweye obaya wo London obaya di ne na me refie obaya ye da sepa se mahweye abusua yada masipi madaje ya munya no wo ye ho mo bundles amosai no wo ye ho chose enya asem ketwa enu ntidi ebeka nyina ne se yedamase edamase pi ma hwe o Facebook YouTube nyina yedamase ma meka ye ho a yenkwa ye ntimi enye production no na eye solid ya chose enya asem ketwa Pawuli GH na afi eye Frankies enso DJ Frankies ewo ho ene tome na etina konso no chi stylish Hana ketwa Hana panyini ena menya school boy menya little boy di or a little boy or say virgin cry Evans and so or boy Juma pa and I don't know say I don't ganja so virgin I cry on your virgin oh virgin I say I don't so that's also or yeah I virgin. Me oh, me baba may I obey, you know. A lot of so many different type of virgins. You are alcoholic virgin. Okay. Or you're virgin. Obi on no alcohol. Or you're pemo virgin. And you're romantic virgin. Obi on so Bermuda. And say and you're sex virgin. Romantic virgin. That is also Bermuda. Okay. Obi also so mom. But yeah, and you're sex virgin. Okay. And sana ya wo. Oh. I'm sure. Say yanhwena yantone mana kana emwa. Midi ede Ohemaa Benewaa. Ohumi kroma frem Ohemaa bi na meje wosododo. Eja tonde na kakakra bi nti ye beti afrimu na fe yaye na yasori. Twametume ne enko enye ne empon. Abusua yentu adwadie no eso bia na de dikan no wanya wodie de a na ekire de wodie ewom na wadama big mama wo sori anu aka wanu atumboko na wapi ya na metiefo so yedede kakra ewom edemam mesawa da sabre kumase aha se dwumako kese pa wa ha wose wo pa dwumayefo anyone aye dwuma enu nti wadawroma oyo bia woni dwumaye na wo fie wunya hwenye set ne da ho na oyo bia computer mu sensem no wo ya de timi tape wutimi didwa ye to ade a mesra for university degree in sales and marketing no CIA manase HNE marketing no for CV ka hom for Love FM manase Nhyira FM front desk ne ansambete fama adwuma no eye wodia na obetimi aye nko ade a wonsa beka no watimi aye bi gastro suspension ena ne capsules ye edro papa etu yefun yade ase yefun mu kretete wo bu a eje ochiochio ehwehwe eje pimpim ni nyina no etu ase edifi wono mo de ma enu ti sabre ebuso ewo pharmacy ne drugstore ba bia ebuso wono ne mom hye no so abofan woni fiedu na ye wontimi enom edro no ebi sanso no pay forward dawroma hunu wo doctor anasa wo pharmacist ansan wetimi anom edro ne bi eye du papa we no eye gastro suspension ena ne capsules ena make for dia ma amana no Rural Bank PLC Limited eye sika kra bia ye se brabo se bia opebia no ye de be ma say commercial loan, personal loan, group loan, SME loan, inkoso microfinance loan busiane de do supi de opebia ne de be ma ewo amana no Rural Bank share ye sanso bia account no eno nti wo ba current account ye be bia ma savings account inkoso microfinance savings and the source of savings and a fixed deposit account nyina ye bia e de ma for any tram ewo. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores.
and joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. And I who is it? Why you fantastic? Yeah, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one cassandra. Losing the layman capsules. A mouse is in go to Juma yet ding. No bread you must saw with Shankasa. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. And let's see you. I'm always if you want to, you're free to come to so I say for semi boom round them see me, dear someone. Me matentia, Lawson Locke, Mr. Losing the layman capsule. What you been more and allow. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A member didn't feel do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train song come. FD Ashisha sa a jadi and crater you mu adia to muse a ye. And I who is it? Why you fantastic? Yeah, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one cassandra. Losing the layman capsules. A mouse is in go to Juma yet ding. No bread you must saw with Shankasa. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. And let's see you. I'm always if you want to, you're free to come to so I say for semi boom round them see me, dear someone. Me matentia, Lawson Locke, Mr. Losing the layman capsule. What you been more and allow. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A member didn't feel do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train song come. FD Ashisha sa a jadi and crater you mu adia to muse a ye. And I who is it? Why you fantastic? Yeah, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one cassandra. Losing the layman capsules. A mouse is in go to Juma yet ding. No bread you must saw with Shankasa. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. And let's see you. I'm always if you want to, you're free to come to so I say for semi boom round them see me, dear someone. Me matentia, Lawson Locke, Mr. Losing the layman capsule. What you been more and allow. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A member didn't feel do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train song come. FD Ashisha sa a jadi and crater you mu adia to muse a ye. And I who is it?
Who are fantastic? Yeah, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one cassandra. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with Shanka Sanka. Nana, no, near. So, losing Locke, Mr. Unless you see, I'm also what if you what take your free to come to so I say for semi boom round them see dear someone. Mimatentia, losing Locke, Mr. Losing the layman capsule. What your bem, more than a love. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. And men didn't feel do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman new for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and crato you mo adja to muse a ye. And I say. Who are fantastic? Yeah, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one cassandra. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with Shanka Sanka. Nana, no, near. So, losing Locke, Mr. Unless you see, I'm also what if you what take your free to come to so I say for semi boom round them see dear someone. Mimatentia, losing Locke, Mr. Losing the layman capsule. What your bem, more than a love. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. And men didn't feel do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman new for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and crato you mo adja to muse a ye. And I say. Who are fantastic? Yeah, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one cassandra. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with Shanka Sanka. Nana, no, near. So, losing Locke, Mr. Unless you see, I'm also what if you what take your free to come to so I say for semi boom round them see dear someone. Mimatentia, losing Locke, Mr. Losing the layman capsule. What your bem, more than a love. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. And men didn't feel do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman new for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and crato you mo adja to muse a ye. And I say. Who are fantastic? Yeah, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one cassandra. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with Shanka Sanka. Nana, no, near. So, losing Locke, Mr. Unless you see, I'm also what if you what take your free to come to so I say for semi boom round them see dear someone. Mimatentia, losing Locke, Mr. Losing the layman capsule. What your bem, more than a love. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. And men didn't feel do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman new for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and crato you mo adja to muse a ye. And I say. Who are fantastic? Yeah, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one cassandra. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with Shanka Sanka. Nana, no, near. So, losing Locke, Mr. Unless you see, I'm also what if you what take your free to come to so I say for semi boom round them see dear someone. Mimatentia, losing Locke, Mr. Losing the layman capsule. What your bem, more than a love. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know why you feel?
Delay Man capsules. A member didn't feed do what they cronkwan and a law care mixture so a pin for a ma woman for anyone I want in fear do what train son can. FD Ashisha sa a jedian kratoimu adja to Musa a ye. And I say, where you fantastic. So say, dear, we in charge while you feel one cassandra. Losing Delay Man capsules. A mob sissy no go to my yet ding. No bread you must saw with Shankasa. Nana, no, near. So, losing Locke, Mr. Unless you are always if you want take your free to come to I say for semi boom round them see me, dear someone. Mimatentia, losing Locke, Mr. Losing Delay Man capsule. More your bem, more and allow. Losing law care mixture. Losing Delay Man capsules. Do you know why you feel? Delay Man capsules. A member didn't feed do what they cronkwan and a law care mixture so a pin for a ma woman for anyone I want in fear do what train son can. FD Ashisha sa a jedian kratoimu adja to Musa a ye. And I say, where you fantastic. So say, dear, we in charge while you feel one cassandra. Losing Delay Man capsules. A mob sissy no go to my yet ding. No bread you must saw with Shankasa. Nana, no, near. So, losing Locke, Mr. Unless you are always if you want take your free to come to I say for semi boom round them see me, dear someone. Mimatentia, losing Locke, Mr. Losing Delay Man capsule. More your bem, more and allow. Losing law care mixture. Losing Delay Man capsules. Do you know why you feel? Delay Man capsules. A member didn't feed do what they cronkwan and a law care mixture so a pin for a ma woman for anyone I want in fear do what train son can. FD Ashisha sa a jedian kratoimu adja to Musa a ye. And I say, where you fantastic. So say, dear, we in charge while you feel one cassandra. Losing Delay Man capsules. A mob sissy no go to my yet ding. No bread you must saw with Shankasa. Nana, no, near. So, losing Locke, Mr. Unless you are always if you want take your free to come to I say for semi boom round them see me, dear someone. Mimatentia, losing Locke, Mr. Losing Delay Man capsule. More your bem, more and allow. Losing law care mixture. Losing Delay Man capsules. Do you know why you feel? Delay Man capsules. A member didn't feed do what they cronkwan and a law care mixture so a pin for a ma woman for anyone I want in fear do what train son can. FD Ashisha sa a jedian kratoimu adja to Musa a ye. And I say, where you fantastic. So say, dear, we in charge while you feel one cassandra. Losing Delay Man capsules. A mob sissy no go to my yet ding. No bread you must saw with Shankasa. Nana, no, near. So, losing Locke, Mr. Unless you are always if you want take your free to come to I say for semi boom round them see me, dear someone. Mimatentia, losing Locke, Mr. Losing Delay Man capsule. More your bem, more and allow. Losing law care mixture. Losing Delay Man capsules. Do you know why you feel? Delay Man capsules. A member didn't feed do what they cronkwan and a law care mixture so a pin for a ma woman for anyone I want in fear do what train son can. FD Ashisha sa a jedian kratoimu adja to Musa a ye. And I say, where you fantastic. So say, dear, we in charge while you feel one cassandra. Losing Delay Man capsules. A mob sissy no go to my yet ding. No bread you must saw with Shankasa. Nana, no, near. So, losing Locke, Mr. Unless you are always if you want take your free to come to I say for semi boom round them see me, dear someone.
Me Matangia, Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsule. What your bem? Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. A member didn't feed do what they cronk one and a law care mixture. So a pay for a ma woman new for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and cratoimu adja to muse a ye. And I say, where you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassandra. Lawson Layman Capsules. A mousy no go to my yet ding. No bread you must saw with shanka sankasa. Nana, no, near. So, Lawson Law Care Mixture. And let's you I'm always what if you what day you're free to come to so I say for semi boom round them see me dear someone. Me Matangia, Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsule. What your bem? Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. A member didn't fear do what they cronk one and a law care mixture. So a pay for a ma woman new for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and cratoimu adja to muse a ye. And I say, where you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassandra. Lawson Layman Capsules. A mousy no go to my yet ding. No bread you must saw with shanka sankasa. Nana, no, near. So, Lawson Law Care Mixture. And let's you I'm always what if you what day you're free to come to so I say for semi boom round them see me dear someone. Me Matangia, Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsule. What your bem? Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. A member didn't fear do what they cronk one and a law care mixture. So a pay for a ma woman new for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and cratoimu adja to muse a ye. And I say, where you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassandra. Lawson Layman Capsules. A mousy no go to my yet ding. No bread you must saw with shanka sankasa. Nana, no, near. So, Lawson Law Care Mixture. And let's you I'm always what if you what day you're free to come to so I say for semi boom round them see me dear someone. Me Matangia, Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsule. What your bem? Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. A member didn't fear do what they cronk one and a law care mixture. So a pay for a ma woman new for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and cratoimu adja to muse a ye. And I say, where you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassandra. Lawson Layman Capsules. A mousy no go to my yet ding. No bread you must saw with shanka sankasa. Nana, no, near. So, Lawson Law Care Mixture. And let's you I'm always what if you what day you're free to come to so I say for semi boom round them see me dear someone. Me Matangia, Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsule. What your bem? Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. A member didn't fear do what they cronk one and a law care mixture. So a pay for a ma woman new for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and cratoimu adja to muse a ye. And I say, where you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassandra. Lawson Layman Capsules.
amma usisi no kotoje ma yedin na wo adwuma so wo kyanka sankasa nana wo niyo so ho losing loke Mr. And let's see you. I'm always what if you want it? You're free to come to I say for some boom round them see me dear someone. Me what losing loke Mr. Losing lemon capsule. What your bem more nana. Hello, losing loke Mr. Losing lemon capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and memmedi mfie du wo twede kronkon anenu and a law care mixture nso apemfo ema woma nufuo ene wona woni mfie du wo twenso nka ho FDA ahwehwe saa ejedie nkrato yi mu agye atomu se eye ana the frame master amwa na so for amwa Hanomo Amwa with mobile service enterprise. Eduma Yena Hana is spray car, airbody west, spray car. Inside learning kama. Okabi Wuhani spray car, kama pa, Yuma basa. Yajuma Senior Juma Master Honomo 7 years. We are me pome hono, Yajuma no large salary as of market. Ona na me adwuma no nyame adwuma ho de na ye bo ntaabo na ye de adwuma no ti nyame adwuma wi ase nyeme sesa no that one ebe wi ase nyina no na o ti nya machine be friend woven ye di bi so ba nti nyame adwuma ya treshim e wapem so ya ye adwuma no ha o de cars mako 100 kra ba bonya ba bi des ye adwuma kama pa wa ha mi wi esiko no na me nya school anka meko basata na fie emodin tinyame na madom so ma me wofa kopi amona no ana o mde beto adwuma mu am besu adwuma no besu adwuma no so wie no wanye maburo o beto afidie ma mbibie shop no yede ede maame ti adwuma na na mekura mu a wasaf market ne nyame adoma adwuma ba be adwuma kakakase me start adwuma no de me pon me hono me pon mo masa on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom bismi nya ba bia ko bom pa ye ma me start adwuma no ti me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adoma ti me sabe bie company we kesese ti nya se ahase na ti me ko yesi machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe ba ne de yen sanko an na twafela no ba na de nyame adom ye machine edi twafela ye machine edi bulu ayi no enti sisi a no gu 4+1 no na se what must am de car ntem bibia dry not ma aja ko shewo vini mo aye challenges you woman say on say adie bia obehase bia no mfa nizi the premier na KTI nkwana na ovi asa 1999 seconds SBB bi wadu asa na nipa mako bi SBB enti na emani die kese se be se mkwa bruchi kwa kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try best 5 times me nya bisa na ewurade adom paiboa na ewurade nyansem no nim die mu obi ekwa ma me a ene metima nya machine a me ankasa me hu se metimi di ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe no ankasa no ye machine so use no kromia no the whole machine bi e no eto ye machine we ye quality machine a just all the care we am na we spray bi aye kama be you ka be pie no because e di flabo che na ye bai I want say adwuma bia when nen so customers ni do oba o se me de me penisi a chire ne mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pindi papa ho the first class and your second class into which chire ne mu other ones na aka ne de make to se ne de minti menye enti me chire ma hu se
car we paint see ni bit my day aye nti me workmanship no kura na me feel say be hard na metes right there am say be man quality na kwa etima ba because your car sim bo paint ya car na entima nche won sem kura na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but we bo paint car 1 year pepepe na car na e pasa e fa be boy na car bila for no so na masa ni ma won na yede etima ba but the cash nya me en me ye adwuma ye na ha no ye adwuma wona de car no kwa ye bitima guarantee am actually that to say adwuma ya ma no woni biansi oba time say car no 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready 1 month 1 month no obeba na aka na e obu akwa mtimi ne kan say o car na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na e bi na ma for say ba be fa o car e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti ma obi ama na enye problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo for ye de e bre enye spray your kebua beba na so bia obeje 100 cedis obi so obeje 5 cedis na say 2 cedis aye paint no kwakoto de aba be adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye adwuma ni bia ye sa polish car no broni kan bi say was wo was car no maka no ye de ye kama na so do kan be kono na say edin kudum bia ye de aba ovi na ye de car no ko koshim no ovi be na de car no ko koshim ye friend spring boot be na de car no ko koshim obu ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia ye san fretas na wo machines no se fin bia meto car no so enti obe yi car no be pie no na car na ye kama enti nda ma ye adwuma no ye sonkon wa ha no enti ma ni pen bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya obeye adwuma no etimi ye de eboy ye kura na ye spray ya no opani se o ye ka wie na se o hu fort go ho wonenye opon se maji wo adwuma e bia me je wo se 10,000 na me spray ka ni wie na me yi ka ni pie na me hu fort wo ho a me sa sande ka na ye no foforo asa mama ka ewura ye de aba because asa obi a o ye no kwafo na se woni mo adwuma na ni su bia na se o ye professor bia no e wo se adwuma na wo ye no e mo obi me kire se aha anyi na se ha yisi wo se wo quality wo na nipa ne be fa ka na nipa ne ba no na ni jika no e ma me se makoma e to me yem me se manage pa mo se adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a e ko ne se omo ni abotre ne twen a ye di adwuma so the gan hye ne nsem no hu paint ne ba ko mienu gu a ofiri se wo hu adwuma enti ene ye mekwa kwotena wo vi mu no me prepare makwa kwotena wo vi mu no ato paint bia no da ye adwuma enti e mo ama ni pa bebe we hye o ka no bu se ka na pempem na hye na tantan eso no kalanko ene nche mu kalanko enye bibia o sika ni ble ene de sa ne mane na eba ye meka se me start adwuma we almost 26 years ni nyame ama metima bibia adwuma we ene se na fo te me dis kan ibra chi a kamiti me bia adwuma ti me tun kola ni na afo se wusu adwuma to bu asesu adwuma ni ye su adwuma ni hu ne pon ho ma master ne nhira bi efiri master ne num ba obi a no wo nhira wo na ma ne kum dia me master nhira me be pon me ho no me som no na ma ne nhira me na mpo start adwuma ne nya me dwuma be dum pempenso a wo de madu me ni su ade hu pa me pese me hu ense the next year to next 5 years going there e pronko for me bebe wo dwuma hia e be fa training school na ba ha ama amanfo ababe sua ensa no dwuma because you districting you the air condition you the fitting shop you the sane mani nyina bebem ama obi bia tuma be adwuma no ama apem so ya ayeso amwa with mobile service enterprise tumlikana for adwuma bla na adwuma ba ha wani mu wi aseda na nim se be nkunu die ama ye busua no ye adwuma no enkola ye no ye adwuma ho nyina ama amwa with mobile ayinshira occasion ye apem so fair junction emna na eba udru filling station wona for ni fedu akokwa no so obedru ho no fair junction wona wo fedu akoso ba utra insu mo bunsu bu ha obedru na somebody so si ho no ana wo fetek so na eba obo ye PS na amwa automobile ebe yi company ni di no da bia wo se wo ba bia direction do beba number ni 0244 465764
0269 428204. The frame Master Amwa, Naso Framwa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. Eduma Yena Hana is spray car, airbody west, spray car. Inside landing, kama. Okabi Lohani spray car, kama pa, Yuma Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me pon me hono. We adwuma no large salary ho asaf market. Ona na me adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntabo na ye de adwuma no. Ti nyame adwuma we are say near mesesa no. That one ebe we are saying na no. Na o ti nya machine be friend oven. Ye di bi so ba hanti nyame adwuma ya treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha o bu cars mako 100 kra ba. When your baby this, I get kama power. Me we school no, na me nye school anka meko. But that time ne fie e more thing. Ti na me na madom so ma me ofa kopi amona no. Ana o me dem beto adwuma mu, am besu adwuma no. Besu adwuma no so wie no. Wanye maburo. O beto afidie ma be shop no yede e de ma me. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne nyame adoma e ti ma ba be adwuma kakakasi. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom me nya ba bia ko bom paye ma me started adwuma no ti me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adoma ti me sabe bie company we kesese ti nya se ahase no ana ti me ko yesi. Machine a edi twafela ti adwuma ne ba won se fe pa ne de yen sanko an ne twafela no ba na de nyame adom yo machine edi twafela yo machine edi bulu ayi no enti sisi a no gu 4+1 no na se what ma sound de car ntem bibia dry not ma aja ko she ovi no ayi. Challenges you woman say on say adie bia obehase bia no fa na easy the premier na KTI nko na ovi asa 1999 seconds SUBB bi wadu asa na nipa mako bi SUBB enti na emanye die kese se be se mkwa bruchu kwa kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try best 5 times me nya bisa na Ewurade adom paibwa na Ewurade nyansem no nimdie no obi ekwa ma me a ene metimanya machine a me yankasa me hu se metimi de ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na